sadi ko tooli nokku kala ka wonɗon e sa'i kala mo wonɗon e mum. Anda si ɗon daarode balon ka ko honɗum jokkuɗon gibe ɓe fuɗɗi lato mullere nden mi heɓali tawa ay ndara nde wotere ndi mi wawi ndarude. Ko waɗi noon ino wodi ko anini ke ko warana ama helto. Jondo ka sa'i on fewndi ɗo no wodi ko nangi misal ndu doloke ka tawata ɗo mi sertude ɗum ɗo taw mi wawata e ugginade e hunde. Mi toriki Allah noon yo Allah hokkoren kutu ko newnana en duumugol tabita ndo wolde fewndo pulaji mi anda konto mon de ittude ɗo andi futanke jeeyi Allah sin heɗitiran fewndo ɗo aynoyna kono waɗi amiral on ɗo joni de pule maɓɓe ɗo de fewa fewndo ɗo fewndo fu fewa fewndo niya e hunde mo yafoto en niɓɓini moƴƴanon de jonde meɗen ɗo. Miɗo mari ɗo komi faala landade on nato ɗo waray yo senditu yewtere nden andina ɓe andaji ɓen en hewti ɗo o yi dow ɗo ko fonike menge o bandirawo mo wiyeteɗo Hadji Idrissa woni ka goɗɗo dow leyɗo on ko reno ɗon ɗo ko Sékou Touré bari Jawadu e bari Trois ɓe ɗo fof ko Allah hinno ko ɗiɗo wonno partiji ɗin tati wodunoɗi ɗin adolagine hendade indépendance muɗum on ɗo yen hettude hoore meɗen hettugol ndimu muɗum ndimankako nda ñande mi wodi ɗo pulal kono mi wi ka kono mi wonna wolde fimo mi landi on ɗo minni ko ndimu kako honno mi wolirno ha e mi jentiti kala bo mi tawi ari na pulal mi wonno wolde ari ko kriyon mi wonno wolde kriyon pulal mi wonno wolde nde ñande. Donc hare ko ɗe mojoɓe ɗo tati o yiɗo fuɗɗagol e majje on mojobere Sékou nden ko 14 lewru mai 1947 na kanko non ardinode simami fayu fewndo nde Sinthia PDG hari na PDG Sékou Touré wonno ɓe waɗi ɗon Sékou Touré kono mi anda konno ɓe jettiri ɓe waɗi ɗum ɗo kaka réseau sociaux ji mi hawri e ngo mboɗo ɗo taw ngo mofti ɗo kañum partiji ɗin tati imminoɗi ɗin darti porto on fiyen hettu ndimankaku meɗen hette rinɗugol meɗen ɓen andi noon ka rinɗugol ko ɗon woni ndimu rimankaku ndimankaku e hikki ɗon vers 1954-55 ɗon on précision ala kami yiɗo ko inete comme bloc africaine de Guinée Sinthia ko ardino mojobere nden ko bari Jawadu hikkitoy ɗon début des années 50 si tawiɗa ɓe inni ko entre 54-55 ɓe inni ɗo ko début 50 donc en andi si iwi PDG RDA ko DSG démocratie sociale de Guinée hikkuno ɗon ko Ibrahima Bari wiyetenoɗo bari Trois wonno ko hikkuno ɗon joni noon haray ko wonɗen fuɗɗorde ɗo live on na mere wonɗen fuɗɗorde ɗon sa'i kala tuma fottudeɗen ɗo e wiya heɗitorelan hakkil mamin na hande kadi heɗite dey moƴƴa ko mone yewde kon e wowlay ɗum tu woni andintinen kono woni koko feƴƴi woni ko fewndi woni ko woni arde kon en faala kala yewtere nde arɗe waɗɗen ɗo ko tawara heɗitiɓe nden heɓay nafa min kadi yewtuɗo mi heɓa nafa sabu to en yeggitu balɗe jowi haray himeɗen taskade balɗe jowi haray meɗen paytade balɗe jowi himeɗen ɓendinde hakkile goɗɗum sika nyallal jeegaɓal mi ari ɗo mi hewtidani en ɗo e goɗɗum ande haray koko soña una wesa senninirami on en e addande joni noon ko non andi ko no ƴettitirton konko wesa ɗon kono haray ka fandunde ko yon andi to golle waɗaɗe ɗen daron ɗen ɗon haron accali ɗe ɗo yeebo
ɗum ɗon go'o. ɗimmel mum andi ton ko mi yewti on ɗo ko juuti woma ka ɗuuɗi wo. yontere nden fof hari miɗo wuufi, ma yontere nden fop hari meɗen heɗiti fi yewtugol. donc si tawi ɗum ɗon fop min moɓidiri ha hewti hande ɗo min addi si juuti wata on seyti, si ɗuuɗi wata on haaɓo. ɗiɗi tammel muɗum andi ton si mi yewtiɗo mi yewtiri no tawata feewiranaali woɓɓe go. yoɓe andu yewtere nden ko heɗitiɗo nde on ɓuri yiwde ko nde weli fi kon. kono wonɗo nde wadde on kañum na ko weli fi woni e wadde. kala non waɗanɗo ɗiɗi e mum yo kañum kadi waɗu yewtere o ndaara. nayi ɓay non haray kala tawɗo ino aali yewtere nde moni e waɗirde nden non kankadi mo wawi waɗude. haray on torama onon kadi waɗugol wurtangol men ngol taw to ma ɗum aa na ɗin ɗon onon kadi yahe sinco yo mojo bere onon kadi yewton. andi ton non e nder lebbi seeɗa ɗo mois d'octobre fewndo ɗo ni ko juin wonɗen, juillet août septembre octobre, e nder lebbi nayi mi heɓay duuɓi 6 miɗo yewtude ka réseau sociaux ji. ɗin duuɓi 6 ɗi welali fiigoy, ɗi welali fi few, ɗi welata kadi fi. ko min non jooɗi ɗon ɗo ɓuri andude ɗi wela fi, sabu woodi buyɗi mi wowla, woodi ɗi mi hawriti e mum, woodi ɗi mi ronki hawritude. yarli noon mi woopi, yarli mi hawriti, na ɗum ɗon hitti. ko hitti ko annuye am mo woni arirde mi jooɗo ɗo mi yewta on. kono ɗum mi faandi, mi jogaki ngun ndaygu ngu gooto jogaki, mi jogaki kin hakkilki gooto jogaki, mi alaɗen doole ɗe gooto ala. ɓay non ko mi jogi kon mi ɓura hay gooto e ko mon mari kon, wota on mabbin, wota on felu. andi ton o seeɗa mo mi jogi ɗo mi ari miɗo sendudude e moɗon, si onon kadi on hawtiti seeɗaji moɗon ɗi ma buyɗi jogi ɗon ni en hewtay nokkugo. andi ten gibi inna lagine hendike ndiman kako mum indépendance heɓi hande ɗo ŋakke ɗen ko goote, tana on ko gooto, sonja on ko gooto. kono mi faala e lando hoore meɗen ko honno tawiri gibi o tana tawi ko gooto, wonɓe sonjade ɓen ko wotuɓe ɓen, ha wetango hande ɗo en wawali sertugol e o tana. landitoɗen ɗon huure men. tefen landoɗen hoore meɗen ko honno tawiri gibi inna lagine hendike indépendance ka woɓɓe inni ande pandi en 1958. hande ɗo ko 2026 wonde. e nder duuɓi ɗiɗi en heɓay duuɓi 70 hiɗen e nder niwre wotere nde. ko honno tawiri nde niwre ɗo nde ɓurtay tu woni niɓɓitude nde ala jalbude. landuɗen ɗum hoore men. ene ella on ko e kañum ella on woni, ka ella on ko e men ene woni. mi faala e lando ɗum ɗon hoore men moƴƴa. ko mi woni arde mi jooɗo ɗo fop mi yewta, e ko ono wonɗon accitude haajuji mon fof aron jooɗo ɗon ɗo heɗito ɗon. ko min ati fuɗɗade ɗum ɗo, ene o ella mo marɗen o tana hande wonɗo e hoore meɗen ɗo, hari woɓɓe goo kadi yi'ali o ella, hari yiɓɓe goo yi'ali o tana ɗo. si tawi hari yi'anoma ko honno tawiri ha wetango hande ɗo en wawali yaltude o tana. landitoɗen ɗon hoore men ko doole ɓe wonɗen cippirde ɓen ka ko foofere ene wonɓe dartade ɓen. lande ɗen ɗuuɗigoy, kono ɗeɗo fof ko nokku gotum ɗe suti. mi fillito ka live on heɓi ɗo minitaji 10 fijindaro bare ko nduya yana. kono enen gibi fuɗɗi ko nokku goto woni e yanirde. enen tuma nangodirawo koye men yanete, tuma nangodirawo ko enen sakkitorta fiifagol. sakkitoren non kañum kadi artugol, kañum kadi ka wonnoɗen ɗon hanki. joni noon landal ngal mi fillitongal fayin
ko honno tawiri haa weetango hande ɗo asewe 13 lewru jeegaɓuru hitande guluuje 2026 enen e wawali yaltude nde tampere ɗo. Landal ngal ngal juutagoy kono jaabagol ngal on ino juuti. Ko ɗum waɗi si han joni miɗo yewta ɗo hiɗon yonaninmi seede wondema ko mone wolde kon hiɗo yiide. Hiɗo yonaninmi seede wondema simi ari ɗo mi yewti on ko neeɓa ma yaawa, yaawa ma neeɓa, kono mone wolde ɗin hiɗo yiide ɗi. Ko honno kono tawiri hiɗo reeni ɗi en fopiɗe reeni ɗi, kono haa weetango hande ɗo en yi'aali laawol ngol no iwirten e muɗum. Ɗi partiji ɗo tati ataɗi sincede ɗiɗo e majji ko iwɓe e leñol gotol, fulɓe Fuuta ɗiɗo, yette bariɓe hay e ɓe ɗiɗo non. Mi ara hande ɗo ka lowre leƴƴi yewtere nde mi yiɗa few, ñiddunde, luuɓunde, kanunde, kono si en waɗali hondu ndun e ɓuɓɓuru ndun e wata kuccitude. Mojoɓe tati immiɗe darti Français, porto faransi, annasara, haa hettuɗen ndimankaku meɗen. Ɗeɗo tati ɗiɗije ɗen ko iwɓe e lowre wotere, pullo e pullo. Ɗeɗo ɗiɗo non haye naade Diallo Bah Bari, ɓe ɗiɗo non ko yette bariɓe. Oyamo Mamum, oyamo Pita. Oɗo kanko gooto tawɗo iwdi makko ndin ko Sudan, na hay Sudan français de, Sudan anglais. Ka marakaɓe ɓen hande ɗo Sudan, ka anduɗon ɗo ino pirede Sudan du Sud, Sudan du Nord, ko ton o iwi. Oɗo o ayi o dambiti hoore makko gorol ngol o wi'i ko iwruɓe farana jalunke. O wi dewol ngol fi o waw dambude hoore makko lagine. O wi yumma makko ko siɗɗo Samori Touré. O wawi waɗude nde daƴƴere ɗo nde tabiti. Tuma yewtoɗa fi Sékou Touré wo a wattidaymo e Samori Touré. Ɓeɗo ɗiɗo iwɓe Fuuta tawɓe ɓen haysi awa innama fuu lagine ko arɗum fotti. Si innama kamɓe ko Éthiopie ɓe iwri, si innama ko Mauritanie ɓe iwi. Hakkunde ɓeɗo ɓatagol Éthiopie e Mauritanie e ɓatagol Sudan ha lagine, ɓeɗo fof no anda si yorama awa ka iwdi yugol ngol mo kala ko nokku o iwrno no anda ɓeɗo ɗiɗo non ko iwɓe awa ka woɗɗi. Woni ko pullo on, woni ko maninkajo ɗo. Kono ko o gooto ɗo wawi dartade ɓeɗo ɗiɗo non heɓa doola hoore maɓɓe. Joni non mi landitike kadi fayin ngallandal ngal mi landino nane nda. Ko honno tawiri ɗiɗo wawi foolede hara ko gooto woni ko fooli ɓe. Landiti hoore ma ngallandal o. Gooto darto ɗiɗo. Oɗo gooto o wawa foolude ɓeɗo ɗiɗo. Maɗum oɗo gooto ɗiɗoɓe ɓen jaɓa yo ɓe foole. Layvon en fuɗɗaki mo goyi. En daɗɗay woni yewtere nde wonɗe wadde hande nden ɗo. Nde ñande mi yewtino on ɓuri jonte ɗiɗi. Wondema Sékou Touré fi yo waw ɗabbude ɗaha parti fooluɗo mon tawɗo on ko BAG, Bloc Africaine de Guinée, mo tawata leƴƴi ɗin fop harino e nder o parti ɗo. Contrairement e makko kanko tawɗo on ko yimɓe makko ɓen tun wonno e nder parti makko. O gollitir milice, o milice ɗo yani e hoore ɓe militant ɓe ɓurnoɓe daranade on tuma BAG tawɓe ko fulɓe leydi soso. Ɓeɗo doola ɓe waɗa njaggu, ɓe hulɓina, ɓe jaɓi doole men, ƴagge men, waɗon ko waɗɗo wo. Kono me wakkilike men ari men tumbi hoore amen me waɗi e sokeje moɗon. Ɓeɗo ɓe jaɓi ɗum ɗo. Yaada e hoore ɗum ɗo ka indépendance. Indépendance heɓa ɓe yiltiti kadi ɓe wallidiri e oɗo ha o ɓurti joɗade e hoore maɓɓe. Oɗo non o gollitiri kañum kadi Diallo
e bari e ba e sow. Jentito moƴƴa musidɗo ko mon ma wolande ɗo kon. Tintoɗa e nde yewtere ɗo. ɓay fo hino habbori yo taw frappe on e toola yo taw goɗɗum waɗay. Nda nyande min ni en e asewe si goɗɗum waɗale hakkunde ɗon. So gandu message jelu men hendi ɗo. Ayuno goɗɗum waɗay meɗen habbi goɗɗum waɗali taw men yi'ali. Parce que apparemment si toola inni goɗɗum waɗay ko maɗum tigi waɗa. Si waɗali toola feni ma si waɗali koye laawi wowɗi ɗin o neɓi mi wiwgol lanni o neɓi wiwgol men lanni. O ndara gibin fuɗɗi yewde ɗo duuɓi 6 neɓanimo konko mi wi waɗay. Jon non an tawɗon ɗo neɓi koko wiwɗa konko tawɗa iɗa faala ɗo ko tawatam ɗo wolude fimo. Yiltiti gibi 1958 ɓay jakaɗa hawji. Ndara si tawi ko menen felni gibi 1958 ha 2010 2020 ɗo ɓay ko 2020 ɗo fuɗɗi ɗo layyude. 58 à 2020 ko duuɓi jelu. So inni fewn ɗo ko 68. Ittiɗon 6 ko jelu ara heddi. Duuɓi 62 ɗiɗo a tawal ɗiɗo no juuti. Kono hiɗa wawi arde ɗo an inna hiɗa hawji. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد live on mi waɗi minitaji 15 eko fawi miɗo landaden lande hande ɗo iɗen mari ɗo ko humpiteten iɗen mari ɗo kañum kadi ko yiltitotoɗen e muɗum woni noon en humpita e woni en yiltitoto woni e ko humpitunoɗen fanude nden o live ɗo ko andintingol e mo kala e meɗen ko feƴƴi kon anda mo kala e meɗen ko woni hande kadi ko hunɗum hani ƴettitagol tambito ɗon hani dañande mi yetinoke en ko waɗata kon wo waɗata ɓaawo meɗen waɗay hara hiɗen tawa waɗugol ngol non hiɗen tawa ina wonde ma hiɗen jooɗi tun hiɗen reeni koye tawde no waɗa kadi wooday enen kadi ko waɗuɗen no woniri noon ka fewndiɗen ɗo ino woodi enen kadi ko waɗuɗen goɗɗo noon jiɓoto ɗo joni ko honɗum menen min waɗi tintiŋinon ɓe tawɓe ɓen ɗo ko heɓaɓe gibi duuɓi nogay ɗo ni ara si ɗuuɗi ha jibinamɓe 2000 ɓen woɓɓe hara ko 2007 woni ko jibina fewndo tawno premier révolution sakkitiɗo wadde on ɗo an 2007 ɓe tawata hande ɗo ko duuɓi 19 ɓe jogi ɓeɗo si ɓe yewtama fi ko feƴƴuno en 1958 ɓe anda ɗum haray ko tindi e taali e koye maɓɓe ɓelle ko ɓen hande ɗo woni e waɗude rôle ji e réseaux sociaux ji ɗin sen pi misal wano o jiwo tawɗon hino ka photo dow ɗo kanko e fonike menge oɗo no gasa 2007 hari duuɓi ɗin towa sen ƴetti oɗo fewndo tawno haray ko waɗuno kon année 2000 fewndo rébellion fuɗɗi arde naatala Guinée oɗo haray on duma simo heɓa haray ko pet mi anda duuɓi makko si oɗo yewtama innama yo si oɗo innama yo sifo fi ko feƴƴuno en 1984 ka Sékou Touré mayata o anda si oɗo yewtama fi coup d'état jara en 1985 o anda ko ɓeɗole hande ɗo woodi acteur ɓe ɓen ka leydi si ɓeɗo andintinaka ko feƴƴuno haray no hulɓini
si tawi kadi ɓe andi kono hara ɓe yawitike si en yiltitake muɗum haray no hawni wano non joni noon heɗite moƴƴa min woni addirde nde yewtere hande ɗo sago an nde yewtere nde mon e wadde hande ɗo nde battina e salaji meɗen moƴƴa battingol mayre on non ko honɗum ko fi an hawjuɗo on ya accu hawjugol maɗa ngol gollitira hakkille maɗa ɗen ara gollitirali ɓernde nden goo sabu nde hawjere ko nde waɗi wonɗen ka wonɗen ɗo ɗiɗi an o non hawjuɗo tawɗo on neeɓi hiɗa renile aduna on hino turnude wiya joni min kadi yomi warruno luttuɓɓen fo ne warrude an kadi fiya faamu ko o ella ɗo luttuɓɓe waɗi yiwgol maɓɓe ha sikka wondema heyi ɓay ɗum ala lannude e tele si tawi a waɗɗaki a ƴawali e kalana ɗo ka accete ko ɗum waɗi hande kadi siɗe woni ka wonɗen ɗo ɗiɗi tammel muɗum andintinen non woni on hawjuɗo wallini woni on hawjuɗo wayli noni ka wonno e muɗum on yehi tawtoyi hande ko on ɗum woni wattande ɓeeɗo mi fillito hande fanunde anden ka live ɗo la répétition elle est pédagogique portojo wi fillita gongol no tawa e ko jannowo on hani gollitirgol sa yewti ha wayi wasi on tigi majjijurol ngol a fillitike wallitoto wonɗo heɗitade on janga mi fillito hawjere nden pullo fuuta wi hawjere adda e leela sabu non hawjugol woɓɓe meɗen sattay tun ɓe yi'a hande kadi ko ɓe habbi ko waɗali ɓe wallini kamɓe hande kadi ɓe hoolaki ɓe yehi e goɗɗum go ɗimmel muɗum ɓen ɓe tawata yahali e goɗɗum go warin waylina wayla dolokingi few ɓomo ɓe wonno dartade hankin ɓe tawtidira e makko ɓe inna ɓay tun ko mi faala heɓaki joni ko wodi ɗo kon acci mi jaɓa ɗum ɗo woni non ko o wallinɗo wi'i mi dartota ko seli few yehiɗa jokki haaju muɗum wi'i hajaka daral mum hande kadi na probléme mum woni ko on wiwɗo on hey il faut être réaliste an kadi yiw aduna on yi'a e kene ko feeñi kon ɗo ɓangandu e mo renoɗa ɗo on wata waɗu hoore ma huɗa ɗo wata wonu an dartotoɗo tun gollidu e ɓeɗo ɓay goɗɗum ko ala si norama nangima ka ndiyam nangu ndora man woni ko oɗo ɓeɗo ɗiɗo non hande ko honto woni wattande maɓɓe ko ɗum mi falama yewtude ka live ɗo ɓay si a tawaka tun e goɗɗo e ɓeɗo haray hiɗa tawa e ɓen tawɓe ɓen hande no dartiɗo kono no wondi e gomɗinal kono an kadi si wattanaka yila a yanay joni e goɗɗo e ɓeɗo ko an non min mapini mina ɓeɗaɗi ɗo on tawɗo on wi'i hina haaju makko diriɗa aroyay ka wono e haaju makko on wiwɗo on ko haaju makko kono on haaju makko ɗon ɓay ko yo feƴƴu ko yo munnu yitere nden ha o feƴƴa ɗo oɗo kadi mapinala sabu hande ɗo mi yaltintinante mi holle ɓeɗo ɗiɗo non ko ella ɓe waɗi ko ɗum waɗi hande siɗe wonɗen ka wonɗen ɗo dogunoɓe yehi Sénégal fattoyi dogunoɓe yehi Sarlon fattoyi dogunoɓe yehi Côte d'Ivoire fattoyi si ɓeɓe wonno lagine ɓe darti ma ɓe yehi ka jananiri ɓe iwri ton ɓe darti ɓe ari hande ɗo harayno na ɗo wonno ɗen kono ko on ella dogugol probléme on ronka dartade mo nyawndamo ko ɗum waɗi siɗen ɗo hande o wiwɗo on dartiɓe ɓen ɓay dogi minen luttuɓe ɓen ɗo hande kadi yo men wa'uno fof wa'i non ko ɓeɗo kadi waɗi si han joni ɗe woni ka wonɗen ɗo ene hande ɗo non en watta e felore nden eɓen doguɓe ka e watta e felore nden eɓen jooɗi ɓe wiwɓe ɓay non onon kadi on gaynali menen kadi na ko doguɗon kon men fewtata e mum se wi tun en waɗa e ella on e ɓeɗo ɗiɗo en jonnidirali juuɗe enen luttuɓe ɓen ɗen dartade ɗo wonoyay kadi duuɓi 50 e hoore ɗiɗi wonɗen ɗo e muɗum woɓɓe go kadi jooɗo to filloroyo ɗum ɗo ni wi'a enen kadi en etanoki mi fillito ɗo kadi hande ɗo fi kala enen ɗen tañƴini ɗen etade si nde lowre nde wonɗen etade ɗo en gerali nde rawna enen e etagol meɗen ɗo e fellitangol hoore men seeditano hoore men hiɗen eti si en yaltali rawniɗen e ɗum ɗo woɓɓe aroya e ɓaawo meɗen
wi'a enen kadi en etanoki no joɗorɗen hande ɗo ni wiwɗen dogunoɓe e luttunoɓe fanki etanoki. Sananali mi fillito moƴƴa. Si a faalaka jango ɗe golle ɗe wonɗen ɗo yo wontu yangi. Wi'e en waɗano hay hunde ɓiɓɓe men e taniraɓe men wullira en no wonɗe wullirde ɗo mawɓe men tawnoɓe dartino seedeɓe dartino hande ɗo ɓe ley pide. Si en faalaka yo ɗum ɗon waɗu hande gere nyawnden. Hande geren ɗum ɗo hadde kadi lanna. Ko honno non ɗum lannirta ko ɗum mi faala ya jentito ɗo heɗitoɗa ƴetta non an kadi ɗum ɗo anda na golle Tolah ni, na ko habborta frappe ni, na golle Cellou ni, na golle Alpha ni, na golle hay goto, ko golle men en fo. Mi faala moƴƴa ya heɗito ɗum ɗo nana ɗum ɗo faama anda. Waɗata e ɓaawo men, waɗata hara en tawaka. Ndeno woni e bonude ɗo hiɗen tawa. Wallahi kadi si moƴƴa en tawete. Anani ɗum ɗo moƴƴa musidɗo? Donc accu ƴettugol bugito wi'a ko oɗa. Accu habbitorgol oɗa. Ƴettu ɗum ɗo tambitora wasi ko antum woni e waɗude. Waɗaka hoorema haysi kaari wi'ino etade. Mi holora kaari. Min kadi mi immorto wasi ko min tun woni e waɗude si mi wallini are boni. Kono fanni manti hiɗa habbi yontere nden fo yo mi arɗo e asewe. Mi huɓɓinana ma ɗo lampo ara iwloɗa mo ɗo. Mi jalbinana ɗo ara ndara. Si mi gayni hande ɗo niɓɓiti kadi ha yontere hande e wonay ɗo duuɓi 50 mi aray ɗo e sifagol ha nyande tay hande kadi to angon acci wawde yaltude ma noppi maɗin acci wawde nanude. Ɗum ɗo laaɓotiren e ɗum ɗo moƴƴa nana moƴƴa ɗum ɗo faama. Parce que si mi yehi ka commenteji ma mi heɗitike message ɗi mi wona addanede, c'est comme si ko mi annabi Musa onon ko bani Israila ɗon habbi yo Allah aru fencal ndiyan ɗan yola nder ton mamadi e kono muɗum feƴƴen. Ko ɗum mi woni e yiide, ko ɗum mi woni e nanude. Mi fillito. Si mi yii ko woni e feƴƴude ko mi yii ko men habbora kono wanen mi wasi ko mi woni annabi Musa kotan Haruna ino hoore an ɗo meɗen arde men darto Fir'auna mo tawata ko mamadi e ɗimmo muɗum ko ono woni bani Israila ɗon habbi yo ndiyan ɗan feere lumben ɓeɗo yoole. Ko ɗum mi reni. Si tawi noon na ɗon reno ɗon ma na non ƴettitirɗon hollela mi andon mi falju awa faljitelam. Sina ɗum mi wawata faamude hande ɗo. Yo taw en yewtay ɗi wonɗe yewtude ɗin fop hollen ko lanno ɗum kono ko ma immo ɗo waɗo miya han joni jama ino jooɗi ɗo ino komantude fotowal. Miya jama on han joni no jooɗi ɗo hino reeni hande ɗo mbuuɗi lanni e leydi ndin kono eɓe wakkili nyawlodirgol hakkundeji maɓɓe waɗa transaction électronique courant ala hiɓe wakkili o courant ɗo ala e hoore maɓɓe ɗo ɓe wakkilo e hoore ɗum ɗo carburant ala ɓe wakkilo e o carburant ɗo wonu ala e hoore maɓɓe ɓe wakkilo e hoore ɗum ɗo yehi ɗo non ha ko ɗon non live o woni e fuɗɗade yo taw forage mo jasan ɗon hoore moɗon oɗo kadi inne o yaha taxa ɗon mo. Subhanallahi. Ene an o Guinée joyi ɗam mari wonki ene an o inneteɗo Guinée ɗam mari gilgi ɓernde ko innete kon état hino waɗɗiɓe waɗangol ma laawol waɗangol ma suudu waɗangol ma courant waɗangol ma ndiyam waɗanama laptane hiwama ɗiɗo fof ɓe alaɗi wadde a immike a wonti an état on a jasi laawi a moƴƴini ponji a waɗi makitiji a waɗi ko waɗete kon fop o waɗanalima oɗo non hande kadi konko wonɗa e wadde ɗon mo arde joni non mo taxa ma ɗon
hara yeto lang am musidɗo. À quoi sert l'État? À quoi sert un État? À prélever des taxes? À abuser de ses citoyens? À voler? À kidnapper? À tricher? À promouvoir l'injustice? L'inéquité? Dilapidation des biens? Détournement? C'est ça, l'État. L'État se nourrit de ses citoyens. C'est ça, l'État. Un État qui n'a pas été en mesure, malgré toutes les richesses, malgré toutes les ressources d'un pays, à gérer ces ressources jusqu'à ce que des caisses se sont retrouvées vides. C'est quoi cet État? Et cet État-là ne s'est pas arrêté à vider les caisses. Il est allé plus loin. Il a distribué ses richesses aux vies et aussi de tout le monde. Faut y compte jawle de yi. Andi bete si mbuɗi ɗin mutuno kono harayno woodi kadi wona e waɗede inne bon mbuɗi ɗin majji kono ko majjini mbuɗi ɗin o yi ɗate waɗaɗe ɗin o yi laptaneji darnaɗi ɗin o yi lekkolji waɗaɗi ɗin ko ɗo mbuɗi ɗi yehi ko ɗum waɗi si hande ɗo mbuɗi ala miɗo jaɓi kono ɗiɗo fop ala. Mi heɗintinayi on ɗo non nanon transporteur ɓe ko woni e heɓude soñjaji e nder laawi meɗen Fuuta. Nanon harana ko wiyete mi fefindigo nana non hoore mon kader live ɗo hande si Allah jaɓi. Oɗo État e hoore ko tawi o waɗali ɗiɗo kon fuu o yahani mbuuɗi mon ɗi jeyɗon ɗin ka banque o inni nyawlelan ɗi mbuuɗi ɗo fi waɗugol infrastructure konko tawata ko mi hanuno waɗude haray na ha mi hewta e mon joni mi waɗali mi hewti e mon jonnelam mbuuɗi moɗon ɗi mi waɗa ɗum ɗo o ko wiyete ɗo État waɗi ɗum ɗon ɓate yiyaka laftane yiyaka lekkol yiyaka. Mi heɗintina on ɗo non kadi nanon lekkol ɓe e lekkol ka woni e fewndori hande ɗo jannowo e lekkol ko honno woniri on lekkol ɗiɗi. O ñaami woduɗi ɗin o yahani mbuuɗi moɗon ɗin ɗum ɗo fop o waɗanali on ko haton jinɗon ko kono mo ƴettude sendita otoje mo ƴettude sendita cuuɗi mo naɓude yimɓe leyɗe porto ɓeɗo tawoɓe fusɓe faka ɓeɗo immo ƴogga e hoore moɗon o yi hon to mbuuɗi mon ɗon yi o yi'i on andi ɗiɗo ɗi haali e ka nafata on tati o État ɗo fayin o arti non kañum kadi ko waɗan ɗon hoore moɗon kon ko tawata ko kanko hanono waɗugol o inni hande kadi non ɗum ɗo ko yo yoɓan non kadi fi kon ko waɗɗon ɗon kon. Ko mi deƴƴitiri ko fiya yiltito e ɗiɗi mi wowli ɗo mijitoɗaɗi e fi kadi wota mi wowlu ko metti par ce que si mi wowli ɗo ka metti hande kadi mettete mi fillito ko innete État ko hoolorɗaɓe waɗuɗaɓe dow ma a ƴettu konko innete kon haqqeji maɗa ɗin halfinɗaɓe ko innete kon la souveraineté jonnuɗaɓe ko innete kon puissance publique on konngol maɗa ngol e inde ma wiwɗa waɗe ɗum ɗo inde an ko ɗum wiyete État. O wiyeteɗo ɗo maire ko a woni mo yoɓude o inneteɗo ɗo préfet ko a woni mo yoɓude kala inneteɗo ɗo hande fonctionnaire ko a woni mo yoɓude kono e nder ɓe fonctionnaire ɓe ɗo suɓiɗa goɗɗo ardinɗamo e hoore hoɗo maɗa ngol woni oɗo ko chef district chef secteur chef quartier chef sous préfet ko oɗo woni wo ko oɗo woni ko an ƴetti jonni mo wiwɗa haqqeji an ɗin mi jonnima ɗi e inde an hande kadi waɗu ko woni kon ko fo ɗo inde an min ɓay non an a ala mi ƴetti ko mi jogi ko mi jonnima jawle an ɗen ɗeɗo jawle gollitirɗe fi hewgol an gollitirɗe ɗo fi kala konko nafatan min ko an waɗanimo ɗum ɗo o waɗali ɗum ɗo o ñaami konko jonnuɗamo kon o tawi ɗum ɗo yonali o yiltiti ka nder suudu ma o inni ko jonnuɗamo kon wawali yonude
joni a jonnumo ko woni kon kadi ka nder suudu ma ko wonɗa e wallitorde kon ko soñuɗa kon nde hitande ɗo a jonnimo ko heɓino kon rowani fiyo gollitir hikka ɗo o arani kon ko wonɗa remude ɗon tigi o inni jonnan ɗum ɗo kañum kadi ko jonnuɗo alan ko yonali jonnuɗamo ɗum ɗo fiyo yaw o yeewiya ɗum ka luumo o waɗanama ko handuɗa kon e mum o waɗali joni noon kaka wonɗa remude ɗon hande kadi na dey ko soñuɗa kon taw ko wonɗa e sankude kon ko ɗum ɗo woni arde o wiya hande kadi noon ko wonɗa e remude ɗo ko ya yoɓan fi kon ko wonɗa e remude ɗon en d'autres termes ɗo ya sanku ko ya ƴettu kon ko wonɗa sankude ɗon ɗuyta jonnala min sanka feccere nden sananali mi fillito mbiɗo andi ananigoy ɗum ɗo ɓayna en waɗu ya yilto ko ɗum ɗo hande noon o wonma e waɗude ɗum ɗo noon e ɗum mum an han joni ɗa jaɓi yo feƴƴu kadi yeeso ɗum ɗo e ɗin mum an iɗa jaɓi ko wonma e wadde ɗo hino nani joni noon a deppiti oɗo ha ari a jiɓike mi jonnino o komi heɓi rowani kon mi jonnimo komi heɓi hikka kon koko mi woni habbade kon noon ko arata joni o arani ko honto ɗum woni e yaade arɗa tawɗa o ko jonnuɗamo kon himo ndaari kala ko wiyete kulle burure an si tawi a ƴetti ko dammi ma ɗin ñamata kon nayi ma ɗin ñamata kon be'i ma ɗin ñamata kon gertoɗe ma ɗin ñamata kon a jonnimo a ari a tawi oɗo eno ƴetta jonna jiga jonna bono jonna kala ko innete safandu ko boni kon fof ka nder burure ko ɗum ɗo woni ñamminde ngal jigawal ɗo o hirsatangal o ñama a hirsatangal ñama ndu bonoru ɗo a hendotako ndu ne'andu jango haaju hewta ɗo ndu bonoru ndu walline ndu hirse ndu waɗe haaju nduɗo itetake sadaka ɗum ɗo fus nafata a yi andi mbuuɗi maɗa ɗin ko nder ɗo ɗi woni e yaade o ñamete maɗa ɗo fof jawle maɗa ɗen ko ɗo woni e yaade kono han joni ɗa jaɓi ittugol ko wonɗa e soñude ɗo jonnamo o yaha o jokka haaju makko ha woni hombo an o heɗitiɗo lan hande ɗo ka o live ɗo tawata o heɓi minitaji 37 a wiyatago e arena ko woni ko hande ka leydi maɗa ɗo ɗiɗi mi jonnuma ɗo fof misal ɗa reeni ko ni tigi ɗi woni e feƴƴirde ko heɓuɗa rowani kon a jonnimo o bonni o waɗi ko faala a yaali honto yehiri o aranima o inni jonnan ko heɓuɗa hikka kon a jonnimo kadi ɗum ɗon kadi a yaali honto yehi ko wonɗa e sankude kon fi ko aroyta a wallina fus kono joni ɗa tanƴini ɓay tun iɗa heddori awdi an a away jango a heɓoyay goɗɗum ngo lontantoma ko feƴƴi kon o ari o inni ɗum ɗo ɗuytu e ɗum ɗon jonnalan feccere nden a jaɓi ɓay hiɗa hoolimo ma ɓay ala feere kono goɗɗo innima tefi ndaara koko jonna oɗo kon fof rowani yonali hikka yonali koko moni mo jonnude ɗo ko feccere nde mi jonnunomo nde ene ɗum yaltoyay jokkita oɗo ha ara tawa ñamete mo jonnuɗamo on ko jigaje ɗe tawata ɗe ñametake ɗe o ala newde woni ƴettude o jonna wonɗe wirude feƴƴa na de hay bareru sakko inne ndu bareru ɗo ndu aynante ko bonoru tawowru ko woodi ko ndu arata ndu jiiwa e mum ndu ñaama ko ndu ɗo wona jonnede kala ko woni tewu ko bono woni e ñamude kala ko wiyete guɓe ko ɗe jigaje ɗo woni e ñamude jawdi ndin himo ƴetti ndi jawdi ɗo himo ferade ndi mo ukkude ndi e yiite iwlo himo janga mo ƴettude jawdi maɗa ɗin kala ko innete kaaki ɗin himo ukki ɗum ɗo e nder yiite mo iwlade mo janga kanko ko mbuuɗi maɗa ɗin woni e wadde a faamiɗe mise ɗem jonnuma ɗo ko ɗon hande an fewniɗa an wonɗo heɗitade lan ɗo wonɗo e arde on wi'a e samedi feƴƴunoɗo ɗo mi wiwno lanni ma gibi 2020 hiɗa heɗiti lan an hitande kalam ɗo wiide lanni namin ɗum ɗo fof woni e wadde hoore mum goy an o hawjuɗo ɗo waɗi ka hakkille mum ko haala wi tummi jokki ma frappe on hunde waɗali darti hoore ma e ko komi wowli ɗo
ko an ɗo jaɓi wondema représentation diplomatique an won ɗon ka jananirɗo ko an jaɓi ɓeɗo heɓe wolde inde maɗa ko an jaɓi ɓeɗo on gollidude min mi jaɓali ɗum dey kala kadi wawɗo an jaɓali ɗum ɗo ko an woni lagine ɗo ko an jaɓi wondema taxe ji maɗa ɗin a jonna hen joni oɗo si ngal misal ngal mi waɗi ɗo a tawi ngal aali ko ɗum ɗole wonɗa e waɗude ko an jaɓi oɗo han joni no mari doole hoorema on mo tawata on ko an woni moye ñamminde ko an jaɓi oɗo no ɓurma marde feere ko an jaɓi o no ɓurma marde alhaali ɓurɗo yeɗɗude on hande ɗo ko an jaɓi ɗum min mi jaɓa ɗum min mi yino neeɓi o yani min mi yino neeɓi fi makko lanni ko an non sali lanna résumé ko komi yewtuma ɗo kon fop si an a jaɓi arɗo tawin mi inni yo mi jonnumo komi heɓi rowani kon o aro e hikka kadi onni mi jonnumo komi heɓi hikka kon o ari joni kadi o inni ko woni arde ko yo mi jonnumo ko an jaɓi oɗo no hetti ko an jaɓi ɗum ko an jaɓi oɗo ɓay tun mo okkitirde hino yiyede ka yaasi mo okkitirde ko an jaɓi o hino mari ko an jaɓi ɗum ko an jaɓi oɗo o yaltoye e howre ɗum ɗo o rowani yonali hikka yonali ko woni arde kon ko feccere nden mi jonni mo ɗum ɗo kadi na dey ko rema ko mi woni mo jonnude mi fodamo ko ka rema ɗo wondema si mi soñi ɗo mi jonna e mo ko konko mi woni e yaade mi sanka kon mi jonni mo kanko non o watare mo degoy ko awdi ndin mi jonni mo si ko soña kon nafaale mo ko ndi awdi ɗo nafata mo en d'autres termes ko mi falama wiwde si ɗi forage ji ɗo taksama on port yonali min yonali an giɗa tañƴini ko ɗi forage ji ɗo waɗata solution maɗa on hande siko hakkunde ma e Allah wonɗa yewtude ardina hakkil ɓay ɓe nayi si seede ala hakkil no ñaawa goɗɗo ɓillike ha arani ko woni ka banque o naɓi nafaali 500 millions nafaali few 500 millions dollars nafaali oɗo arti ha o inni joni ko forage wona waɗanede compteur coura yonali compteur seg yonali péage ji yonali taxe ji wona ɗi teɗi ɗin fof ka makiti yonali an giɗa tañƴini o ko hettare wonma waɗirde ɗum hanuɗo jonnudema ndiyam gratuit par ce que no wodi ɗin peeji ka ndiya yoɓetake joni o wawali waɗandema ɗum ɗon gratuit ni ko ya yoɓo par ce que mo mari kanko kadi fonctionnaire ɓe si ɗum ɗo paani ko ma watte ɗi mbuuɗi ɗo ɗi wonɗa mo yoɓude ɗi yonali a yehi ha a waɗani hoorema forage e hoore recette ji ko wodi kon fop lagine ko hay hendu ndu no taxede par ce que o internet ɗo ko hendu oɗo no taxa si ɗi mbuuɗi ɗo fop yonali o an giɗa tañƴini o taxe maɗa ɗo wona ɗo yowlede ɗo fi mum o waway nafude mi landima tun an ɓay hiɗa mari hakkil jaka hiɗa hawji jaka menen ko mone wadde kon no fanɗi an wonɗo e heɗitade langon ɗo si an a yi ɗum ɗo cellal a yi ɗum ɗo ɓuttu a yi ɗum ɗo polgal min miɗo jiɓi ko a woni hombo mi fillito par ce que apparemment kala ko waɗa e hoore ma an o guinéenjo feƴƴay ha wetango hande ɗo nde yewtere nde yewtama ɗo ko yontere woni e sutade kono réseau sociaux ko woni e commentude ko photowal goɗɗo circuli mo tawata jaka ko kakara ko ɗum ɗo wonɗa yewde fimu hande ɗo ko wona yewtede fimu ko wonɓe leyɗe porto hino yalti no ɓorni leppiji ko ɓeɗo futuno juldere muɗum nden ɓuri fotude ko ɗum wona commentede ko wona yewtede hande ɗo ko wondema jaka fonike menge e billo ba jaka ɓe maayi ko ɗum ɗo wonɗa yewtude fi muɗum ko ɗum ɗo wonɗa mabbinde hande ɗo konɗa yewde fi mum ko jiwum kun tawata fewdo ko soñjaji waɗi ɗo fop waɗi mo gasa nene makko ara jombaka o heɓaka ko oɗo hande ɗo wonɗa yewtude fi muɗum ƴetta ronda probléme ji lagine ɗin fop duuɓi 90 ko oɗo wonɗa yewtude fi muɗum like really sérieusement hakkunde ma yalla duuɓi 90 soñja an tawa ko wawɗa ko ƴettugol ɓorna ɗum ɗo fop e jiwum kun tawata no mi wirma non
sa landike mo ɗo révolution waɗunoɗon ɗo en 2007 parce que ko ɗo woni dernier révolution mo Guinée waɗi. Pullo, Soso, Maninka, Berse, Toma, Kisi, kala ko inete leƴƴi la Guinée fop immi darti régime goto ineteɗo régime PIP. ɓe fewti kure ɓe ari ha powi novembre yahango lanɗo on ka pale ko ɗon ɓe yilta ɓe wara ɓe fellirawa baaɗi ɗum ko 2007 ɗo waɗi minen meɗen andi. oɗo nden ñande si o heɓama haɗi ko bobo jiw si o heɓama ko bobo nu nden ñande si o heɓama haɗay ko bobo ni tawowum ɗum ka waɗayno o yeeta o inna hande kadi ɓe wari yimɓe woɓɓe gara noddoma noppi ɗin taw wolu ɗum ko boboy koyno ɗo taw wolanɓe ɗum o jiɓo ko no wonan ɗo no wowle fimu. oɗo anda seku ka waɗi o anda konte ko waɗi o anda ko kala ɓe anduno ɗum ɓe onda o fillana fi ɗum ko oɗo wonɗa ƴettude hande ɗo ɓay tun si bare fuu yi ko baɓɓandu nangata ko oɗo wonɗa hande ɗo yewtude fi muɗum accita essentiel o. ɗum ɗo noon na paykum na mawɗo na gorko na debbo na gando na hunan binnejo fap no e lowre woltere nde. Tola noon aroya ɗo o wowla ko woni ɗo kon fop o yaltina mettu ɓernde makko nden inne ono ɗuuɗi haala koko min ari min habbi ɗo ko ɗon habbi yomi ar ɗo mi informa on minna on Mamadi maayi no suuɗa ni si mi wowli ɗum ɗo on fop kellon joɗo ɗon habbo ɗon no ñande ɓe arata ɓe anon sana on ɗum ɗo alors que no ñande ɓe arata ɓe anon sana on ɓe inna o maayi ɓe anon sanayi on ɗon kañum kadi noon awa kamɓe non soori ɓen ɓe ƴetti responsabilité maɓɓe on ɓe ƴetti laamu ngun ɓe jogika ngu ɓe instauri couvre feu goto yaltata joɗo ɗon ɗon habbo ɗon ɗon kañum kadi koni hikkoyde ɗon kon. Nami ara ɗo mi yeeto on hakkunde Bah Oury e makko boni Bah Oury ko nangeteɗo e nder ɗe balɗe wonɗe hikkude ɗo on fop kellon ɗum ɗon ko Bah Oury ittete ko ɓe prépara kadi Bah Oury o kadi ɓe adda ko ɗum habbi ɗo mi ar mi yeeto on ɗo ko habbi ɗon ɗo ko mi ar mi yeeto on ɗo organise ɗo élection jiɗi o nawni o yehi leyɗe porte mo maayoyde koko waɗɗo haqqeji ɗin no kebe maayiri noon kanko kadi mo yaade o maayo e joni kanko kadi ɗon habbi on information mi ar mi yeeto on mo ɗo mi andina on bunki kiɓe waɗi kon awa hino ɗo noon konto yaltoy kanko kadi o ari mo ari maayugol ko ɗum ɗo yiɗu ɗon ko ɗum yiɗu ɗon yomi ar ɗo mi jonna on comme information hoton kellon welto ɗon minen mi nani Tola yeetike men mais mara mi yeeto on ɗo ɓe inni hande kadi kala ñaamoɓe leydi La Guinée ndin ɓe waɗanaɓe fof interdiction de sortie goto yaltata kello ayi noon ayi ko ɗum jamfa kan kala ko waɗɗo ayi ko ɓe woni wadde ko ay jamfa maɓɓe kan alors que no yiɗa jamfade an hoore maɗa par ce que omon ɗon e wiide ɗo o nawni o yaltimo e ñawdagol mo yehi hendagol récompense ko waɗi kon e hoore moɗon kono ko maɓe jonna on gillingi sa on ɗon joɗoɗo ɗon habbo ɗon inde mo yehi maygol wonon e ɗum ɗon iɗon habbi yo nden mayde makko ɗon waɗunde tawata nde waɗata o artoya noon o yehi o hendoyke kanko récompense makko on arta noon hoore mon vous recommencez kañum kadi sujet goo alors que noon pendant on tam o waɗno ɗum no wodno ko on ɗo wadde onon habbiɓe mi yetto on ɗo nawnare makko nden kanko Mamadi nde loori ha o maayi ɗo noon yon immo joni noon o waɗon goɗɗum ko habbi ɗon ɗo ko yo artoye noon o yaltitoya yeeso moɗon hay simo hori inne na ɓeɗo fof wirno o maayi donc minen komi wowli kon fof woni fenade point zéro on tam mo habbiɗen ɗon fof nada rien onon habbiɓen ɗo fof ɓay jaka kanko Bah Oury o janfike hino ko waɗɗo kon fof janfa kamɓe ittaymo ɗo habbo ɗon ɗum ɗon ɓe ittoyamo ɗon ɓe naɓoyamo kañum kadi e nokkugo ka ɓurata kañum kadi nafude ɓe hande kan noon vous avez perdu tout ce temps ko yi kom faala e wiw kon o yii honto probléme mon on woni par ce que min na probléme a wonɗo mi wiyata hande kadi hino probléme men on ko probléme mon on non onon min komi holli on ɗo kon fof wondema ɗum ɗo fof naamande cellal enneta yawo o ha tawa hande kadi o envisage ko tawi min nanali hay nokku mi waɗi taskande anden fof mi daari mi laƴƴi gite mi yaali hay nokku ka inna forage hino taxede fiyo agent ɓe yoɓe ɓen ɗo yaha ɗaɓɓita ñoogu wonɗo on ka leydi no on ñoogu iwira ko ɗum addi on ñoogu on ñooge ɗon nde ɗo inne yimɓe guluuje 5 ino ƴettede golle ɓen ɓe tawata ko an e min kadi woni ɓe yoɓude
Dimbuɗi ɗi tawata a ɓiƴanoma ha hande kadi a itinama ha leɗɗe heli kono an han jon a jaɓiɗa habbiyo ɗum ɗon aru. Ils sont faillis, ils sont défaillants, ils sont en banqueroute gibi 2023. Duuɓi tati an a wawi ɓe jonnude extra. Duuɓi tati comme ça banalement. Ara non ɗum jaɓuɗa yo mbuɗi maɗa ɗi naɓe ton o hendoɗi. Ko ɗon taw jonnuɗamo premier sursis. Ɗi mbuɗi ɗo yehi haɗi lanni. Jaɓuɗa kañum kadi ya wawmo accordande 2 ans e hoore après kadi mbuɗi lanni ɗon. Heɗa jooɗi non han joni e wiwgol minen ko haala wi tum men jokki. Alors que ko minen yaltinanma ɗum ɗo fop e kene andinma mbuɗi lanni, andinma ɓe lahi, andinma ɓe blokike. Han kadi waɗi sifa ɗum ɗo. Ɗaɓɓiti tefa ha yi'a ɗiɗo. Yaltina ɗiɗo kañum kadi e kene. Ma ndara sera ɗon fo leydi ndin. Ko leydi hondi anduɗa e kawtal ɓe meɗen ɓen hande wuurirɓe no wuurirɗa ɗo ni hande. Sarlon Liberia duuɓi 10 e ɓe wadde gere. Noddi wonɗo Sarlon on hande musidɗo maɗa ɗo landoɗamo si konko wi'a ɗon lagine. Wi'ama Sarlon lewneɓe waɗay ɗum. Hay fewndo gere on waɗuno. Noddumo Liberia on hande ɗo o mo tawata ɗo ɓe holli doole. Landoɗa on Liberian jo duuɓi 10 ko gere waɗi ka maɓɓe. Ha fewndo hande ɗo. Landi si innama ndi leydi ɗo e ɓillade si innama miijama fi yo ñoogi iw yo ndiyan aro e pompiji ɗi wondema ko citoyen ɓe yoɓata ɗum ɗo. Landi o ɗo. Noddu Burkina, noddu Mali, ɓe tawɓe hande ɗo leydi ndin sendama e hakkunde. Landoɗa ɓe ɗo ɗiɗo ha Niger, ɓeɗo e marde maɓɓe désert ka burure. Ka tawata njordi ni yehi ha tawata kokke ɗe waɗi ha leydi ndi woni mayndi. Landi o ɗo si tawi si o yehi ha o jasi koloyru. Ndu koloyru ɗo no wi'ede fi o yaruɗan ndiyan ɗo ko yo yoɓu mbuɗi. Landi ɓe ɗo wonɓe gere. Ɗo ta sutinka haala ɗo sénégalais jon, ta sutinka haala ɗo ivoirien jon. A susata. Itti sikke togolais jon. Ɓeɗo le fof ko Afrique de l'Ouest on woni ɗi leydi ɗi milintuma ɗo fof. Yaw Mauritanie e wi'ede Mauritanie muɗum. Landi o Mauritanie en joɗo si koko wona wowlede hande ka maɗo ni no feƴƴude ka makko. Landi ɗum ɗo. Anta non leydi maɗa ni ndi adi ɓeɗo fop heɓude indépendance. Ɓeɗo fop lagine no adi ɓe hendade indépendance. Ɓeɗo fop lagine no ɓuri ɓe jawle leydi ndin. Ɓeɗo fop. Ɓeɗo fop lagine no jogi ko ɓe ala paske Mali ala port, Burkina ala port. Sarlon no mari port, Liberia no mari port. Kono ɗiɗo ɗiɗi non ɗi heɓi gere, lagine heɓali on gere. Côte d'Ivoire no mari port. Kono Côte d'Ivoire waɗi rébellion, 10 ans Côte d'Ivoire no mari rébellion. Kono yaw hande on Côte d'Ivoire ɗo waɗ on gere ɗo fop pendant 10 ans entre le nord et le sud. Ndara Côte d'Ivoire ka fewndi ɗo. Sénégal no mari port, no mari pétrole, no mari tiga, remay. Kono landiɓe si ɓe mari ko inete comme bauxite, sifa on bauxite mo lagine jogi. Landiɓe si ɓe mari ɗum. Ndaari lagine on sino woodi nokkure inetende désert e nder lagine. Yaha non Sénégal ndara désert wonɗo Sénégal on. Yari ndiyan Sénégal lanka kolonji maɓɓe, boyli maɓɓe ɗi ndara ɗan ndiyan konnoɗa wayi. Donc ɗe leyɗe ɗe wonma wolande ɗo fop e mum yaw landoɗa fi muɗum lagine ko jogi kon nafa, ko jogi kon ngaluji ɗiɗo fop ala e mum. Kono ndaro lagine ka fewndi hande ɗo. Annon ɗa wawi fewtitude men hande ɗo wi'a go cippiro amen ɗo no neeɓi. Anda wawi fewtitude men ɗo wi'a haala men kan no ɗuuɗi. Anda wawi fewtitude men ɗo wi'a ko men e wolde kon a yali nafa muɗum. Like sérieux? Hakkunde ma e Allah. Ko konɗa e wolde ɗo ni hakkilo nangi. Jon non ça va, trêve de bavardage ka tawata live o mo heɓi ɗo 55 minutes. Mi jentintina ma ɗo. Ɓe ka laawi. Ko woni heɓude kon hande sonja. Parce que mɗo andi fewn ɗo ni woɓɓe no wodi wonɓe darde ballon, ko ballon mapini ɓe. Parce que kamɓe tout va très bien chez eux. Lagine tawaka e compétition. Kono hiɓe mari on tawi yawgo ndara ballon, ce qui n'est pas mauvais. Ko ɓe wiyayma ɓay hiɓe stressi ka leydi hande ɗo ɓe tampi moƴƴa ko ɓe ɗaɓɓuka ɓe yaha ɓe yeggita stress maɓɓe on. Parce que justement o stress na yo ñawde ko yo yeggite.
na de yo stress on iw na yo problem Guinée on na yo iw ko yo ɗaɓɓu ka o yaha o itta susiji makko ɗi no wawa yarowo beere on kanko o sikkay so yari beere nden problem on iwi alors que non ko yehi o yari beere ko yoolugol susi makko on ko ande makko den o yinni mo yaade o yoola o yaha non kanko tigi o yoolo ka nder biniri makko ton ko ɗum Guinéen woni e wadde le réflexe de l'alcoolique. Il boit pour noyer ses soucis alors qu'il se noie dans sa boisson. Ko ɗum Guinée woni e wadde hande ɗo ɗo yon fewto probléme o réglon mo hiɗon waɗiri hoore mo wasi on ala probléme hiɗon comparade e pays ji tawɗi kanji ɗi ala probléme hiɗon fijirde wa maɓɓe hande ɗo kala ko inete influenceur blogueur communicant fop hande ɗo no yewtude sifa ko ivoirien woni e yewtude wasi haray nandi ɗe way wa Côte d'Ivoire wasifa ko Camerounais woni e yewtude wasi ɗe way hande ɗo wa Cameroun e non wasifa ka Nigeria woni e wadde ka réseaux sociaux ji wasi koye Nigeria wasifa ka Ghanéen woni e wadde ka réseaux sociaux ji wasi koye Ghanéen ko non hande Guinéen jon comportori alors ko Guinéen jon réalité makko on ko feerejo hande ɗo hanino yo taw kala ko innete paayago e fijindaru kala ka innete ka goɗɗo arata heɓa mbeleɗe koye taw hande ɗo aray ɗen hocci mi yeetike on gurdanɗam mi woni e wadde ɗam wallahi billahi tallahi ça me fait 3 ans mi ala on télé huɓɓinteɗo ka suudu am billadi nafsi biyadi miɗo mari télé ka suudu kono ça me fait 3 ans mi huɓɓinali télé si mi huɓɓini télé koye hôtel mi ari si mi ari hôtel miɗo huɓɓina télé kono ka nder suudu am je n'ai pas une télé que j'allume je n'en ai pas min nal non an a wuranɗe gurdan an ɗon par ce que ko min suɓiɗan kala ko innete plaisir mi wallinto mi woni to kala ko innete confort mi wallinto mi woni ɗa fi hon ɗum miɗo andi ngo cippiro ɗo si mi woni tun ka nder confort am mi watta e nder mum na mere so ndaari kam militaire dankoy koye ɓuuɓa dankoy koye ɗaata sa ndaari oto soori ngal wona confortable kon ɗum soorijo waɗana ɗum ɗo koyo taw gurdam makko ɗan koye gurdam sattuɗan o yaha non o ɗaɓɓita kanko kadi ko hoyi kon kono goɗɗo si heɓi ka hoyi hande kadi o wonay ɗaatuɗo ko si goɗɗo heɓi sattende o wona neɗɗo sattuɗo hande ɗo non ayi ɓiɓɓe ɓen koye ɓe ƴawne taxi ɓe naɓɓe ɓe hewtinoye ka l'école ɓe yoɓani e o l'école maɓɓe ɓe yahanoye kañum kadi midi ɓe artire ɓe ara ɓe tawa fof hino ɓutti ɓeɗo ko honno ɓe andirta mawɓe maɓɓe hino tampi ɓeɗo ko honno ɓe andirta si ɓe heɓi mbuuɗi na ko waɗe passe ɓe jooɗo ɓe ndaara filmji ɓe ndaara piiji kirɗuɗi honno ɓe andirta ɗum ɓe yiyali mawɓe maɓɓe hino ɓilli ɓe yiyali mawɓe maɓɓe no holli ɓe adna on satti kono ɗum ɗo wawirta waɗude joni non ɗon habbi menen yomin wonu ka sattende amen aron kadi noon sattina non men hoore kamen sattiraɗo ene ɗo yurme o non hakkunde mon Allah e ɗo yurme hande ɗo kamen fewndi ɗo e ɗan gurdan ɗo e ɗon mari ɗo onon ka aron itton ella e amen yeeto ɗon min ɗon hawji ma ɗum onon on ronki ko ɗum ɗo kañum kadi koye annabi Moussa e wiyano annabi Moussa ka wiyano wondema he min ronki modi menen ñamete goto tun yetano men Allah yo addan men ñameteji goo min ronki ñamete goto on tun ko ɓeɗo innuno min neeɓi toragol Allah yo addan men ɓuttu hino ari ɗo non hande kadi meɗen continue toujours meɗen tampude ko ɗum ɗo kadi bani Israila e wiwno annabi Moussa ɓay annabi Moussa ari kadi ha hino waɗande ɓe solution yiɓe hewtude nukkire nden ka tawata ko ɗo joni si ɓe lumbiɗo libération waɗi ko ɓe wanno felor nden ka makko ay ko naaduɗa men e mum ay noon ka adduɗa men ɗo ko ɗum ɗo kadi ɓe wiwno annabi Moussa ɓay yehi ha ɓe lumbi ɗon ari noon joni naatugol ka saare nde ɓe torino Allah e Allah naaduɓe ɗon annabi Moussa ɓay wi imme yahe waɗon cippiro ngon sen naati ko enen foolata no naatirɗen e maɓɓe ɗo ni en foolay kono ɓe wino annabi Moussa an e koto ma yahe onon e Allahjo moɗon on yahe waɗon cippiro ngo ko ɗon hande fewniɗen ɗo yahu an e koto ma onon ɗiɗo Allah moɗon on walluɗo men on ɓawoɗo mene men ala wadde fof si on Allah ɗon kadi ya waɗana men guere on ede mene men ala ɗo min ala yadde men tampina hoore amen ko ɗon hande fewniɗen ɗo si tawi noon alqur'ana nde yewti en ɗum ɗo fop a janggay ɗum ɗo leɗa andi no ka nder deftere ton ari hande ɗo ni a comportorike ni seke andi jaka jangguinde alqur'anare kono a ittal ton hunde mayre c'est pas grave ɗum ɗo ko rappel historique won en wadde aren noon joni e ka fewndi ɗon hande ɗo mi heɗintinama ɗo yimɓe tato ara noon ko transporteur jo
wonɗo e nder burure mo tawata o jonna micro o landa ko wonɗum woni alhaari mo ɓe woni heɓude on hande ɗo ni e ɗi laawi o jaabi o fewti noon ɓen tawɓe ɓen ko ɓen hande ɗo salanimo yo heɓu haqqeji makko ɗin o landi ɓe ɗo yoɓe wallumo nanen ɗo non konko o landi ɗon kon fop eno o landori non yahen non kañum kadi e ɓe jannoɓe lekkol ɗo ka tawata ɗo ɓe waɗi constitution maɓɓe mo ɓe inni l'éducation est gratuite elle est obligatoire mais fewndo ka ɓe wi ɗo on éducation ko gratuite ko obligatoire nana non lekkolji hande ɗo ko honno enseignant ɓe woniri e ɗin lekkolji nomi wiri noon audioji tati wonɓe ɓen ka hoore laawi sonjaji ɗi ɓe woni hawrude e muɗum ɗin wonɓe ɓen ka lekkolji sonjaji ɗi ɓe woni hawrude e muɗum ɗin mi heɗintina en ɗo noon ka tawata hande médiaji hanuɗe ɗin noon andintinde ɗum ɗo wallito men ka yewtere ɗo ɗiɗo noon médiaji hande ɗo ko honɗum ɗi woni hollude jama on yoɓe heɗito ka tawata ɗo wiɓe ɓen hino wujjude jawle buy kono eɓe ndarude ɗo hande wujjoɓe gerto ɓe innan yen heɗitiɓe wujjoɓe gerto ɗo ko honno ɓe woni e wujjirde ɓe wonɓe e wujjude gerto ɗo ko honno woniri hande alhaaliji maɓɓe ɓe weddintina en e konko tawata konko kañum woni essentiel on ɓe naɓa en e ɗin ɗi tawata ko merente haray habbelan ɗo mi ɗaɓɓita ɗo mi adorana en taw haɓe transporteur ɓe ɗo yaafe mi sorta ɗo mi suuta ɗo vidéo on rapidement kontude vidéo on woni ɗo yaafe en attendant mi waɗana en ɗo haray ɗo e yimo kanko ɗo fonike menge o jiwa ɗo wiyeteɗon Hadja Idrissa no mi wiri on noon mo tawata o yiiɗo attaque ji moƴƴe waɗaɗi e hoore makko ɗo ɗimi wiyata on oyno fanɗi e nder ndu muradu mi yijan Diallo ka andintini ɗo wondema kunji won ɗo hina kun ɗo hanoɗen ƴettude ronditen kala koko heeɓi en ɗo mi weltori moƴƴa nde yewtere nde o waɗi ɗon nde e si tawi kadi fof wawayno yirde sifa non harayno naɗo wonnoɗen miɗo ɗaɓɓitude ɗo han joni vidéo on kun ɗo kono sina hara no mi enregistré non hara j'ai pas bien porté attention e muɗum kono mi sikkinane ɗo mi visioni film on ado mi waɗitude ɗo ko honto woni yaafe 5 mois de douleur et de combat non na oɗo commune na oɗo kañum kadi yaafe mi ɗaɓɓitita ɗo vidéo on na oɗo kañum kadi ko waɗi ko mbawo tan na oɗo kañum kadi na oɗo kañum kadi na oɗo kañum kadi commercial non na oɗo kañum kadi il y a quelques années en novembre 2022 na oɗo kañum kadi pourquoi Diallo Souleymane non na oɗo kañum kadi ok joni ga si haray heɗitoɗen mi yititali ɗuma on ɗo e c'est frustrant yititugol ɗo on audio mo tawata on ok joni heɗitoɗen o jannowo lekkol ɗo en attendant kono yon to kadi on ɗon vidéo woni yaafe ok nayi kaso de mi woni ɗo nayi kaso ko école ni eno drapeau amen on ɗo nanen ɗum ɗo nayi ɗin ƴakkimo ko min yowatame wen gayno leggan drapeau on nayi ɗin ƴakkimo nayi ɗin ari ƴakkiɓo giɗin ɗiɗi no gasa on fof on hawri e nder o vidéo ɗo bon hara l'hymne national mi waɗi ɗo ko benen koye 12 heures koye 12 heures sifi wano 11 heures 55 min fuɗɗotto minnata debout santé l'hymne national ɓe fof ko Nayla TV ko Nayla TV waɗi o reportage ɗo ka tawata oɗo no yewti ko no ɓe sonjori kamɓe lekkolɓe ɓen ɗum ɗo noon anditen no mi wiri on noon ko ɗum ɗo ɓe yayino ka fulawaji ɓe kujiniri woɓɓe e meɗe wiugol ɓe wondema si tawi on votani minen éducation o wona hande kadi gratuite goto yoɓata min ƴettay en charge piiji busɗi ɓe woodi ɗon ɗi tawata hewta ha kamin mi yittitoto e majji joni noon komi falno yitude ko o chauffeur jo ɗo wonɓe burure kono j'ai vraiment pas compris ko no tawiri j'ai repris l'enregistrement de la vidéo mais c'est vraiment très regrettable yo taw mi wawani mo yitude ɗo ni parce que on ɗon ko wontirɓe terlen talan o kasara on hawri on vidéo kaɓe woni ɓe landade ko honno
ko honno ɓe woni e jindirde ko on ɗum aray woni kaɓe mari tampereji hande ɗo chauffeur ji on non o yewti yewtere nde tawata o andini kamɓe on ton fuu o towoy maɓɓe koye paanugol tun koye woni e ɗate ala sifa nde yewtere nde o waɗi kono yo a waali yettitude vidéo on ɗo et c'est vraiment très dommage parce que nane j'avais vu la vidéo mais apparemment kami ñoƴƴi ɗon pour l'enregistrer de nouveau fi o ƴawitutu ka dow apparemment mi sauvegarde o waɗali et je pense que c'est ce que j'ai eu l'autre fois aussi avec un audio mi falno hari on heɗito ɗo mais toujours est-il que on nani on andi no woodi lekkolji hande ɗo tawdi ɗi lekkolji ko yimɓe hoɗo ngon tigi woni e waɗude golle ɗe tawayno ko eta on hanno waɗugol e sahi noon mi yetinoke on ɗo mi inni min mi yiɗaka tawata hoɗo an gon noddaylan innanmi wallen hoɗo ngon no heɓira pon min mi yiɗa yo yimɓe ɓen ari innanmi meter lekkol jo no adda bon gerentawo lekkol waɗe ka hoɗo meɗen meter lekkol jo addama ko enseignant communautaire ko enen ye yoɓo mo min ɗiɗo mi tawtaɗi fi hun ɗum se waɗi tun ko état on hanono waɗugol on état on wonta enen kadi ka wonnoɗen ɗon aduna no Allah waɗiri mo non mo senditi piiji ɗin fof waɗi si tawi tun ɗi jonnaka handuɗo ɗe muɗum komo handa e majji ƴettata ɗi e piide misal si tawi goɗɗo woni marɗo kaalisi ka hakkille meɗen goɗɗo si woni marɗo kaalisi o rondota ko dongal haray kanko o ɓuttini wonɗo e puusude sareti on ka taraw hemo puusude o sareti ɓay feere ala kanko ko ɗo woni gurdam makko ɗam ko tuma o rondi o ñaama wonɗo e refude on wonɗo e yawde waɗa campana yagal ngal ka nder gesele oɗo kadi ko tuma o yehi o remi o heɓa ka o ñaama non kono ɓay Allah waɗi ɓandu kala o tagindo e hoore no wi non inna halaknal insana fi kabade e hoore piiro e hoore cippiro o marɗo ɗo kaalisi hakkille meɗen ɗen haray no nangi oɗo hande kadi na yo tampu kono ɗa andi o marɗo kaalisi ɗo ko yo yawka biro makko o memata ka teddi ɓuringol karambol makko kono so iwti ton ko yo yawka salle de gym o yaha o rondo dolle ɗen ɗe tawata ko ɗen o tampuɗo ɗa woni e rondade kañum fi yo wuro kanko non ko woni e rondorade ngal dongal ɗo ko paske so rondake ngal dongal ɗo ko nawnare woni arde yana e makko o nawna o maaya oɗa no rondade dongal fiwata maayo fino wuurira oɗa no rondade dongal kañum kadi fiwata maayo kono ko fiwata nawnare ar waramo anda sa yi murandu gon to ndu woni o marɗo kaalisi ɗo Allah weɓitanimo kala welɗi ɗin yeeso makko yo ñaamuɗi kono ko oɗo docteur jo wiyata ɗuytu ñaamugol sukkar ɗuytu ñaamugol lanɗan oɗa non kañum ko yo waɗu lanɗan fiitu yo maafe on andu lanɗan hino ton oɗo simo yarde kafe ko yo waɗu tun sukkar enen fi yo andu sukkar no ton kono na fi yo welo oɗo a yiyatamo mari probléme diabète a yiyatamo mari probléme tension ko marɗo kaalisi ɗa yiyatano awa ko non kadi état on e yimɓe ɓe wayi sa waɗi golle ɗe état on hanuno waɗugol a wonta e état on wonta citoyen jon état on kañum kadi ɓay tun a golli ko hanno gollugol kon ɗin mbuuɗi ɗon o ƴettay ɗo yaha gollitoro ɗi nokkugo o waɗa fijidaru makko no si on wawali han joni famude o mécanisme ɗo accon yaltugol e ka tawata ko onon woni soñjude hande hoore moɗon ɗo so yi leydi ndin ɗo ka memminira wo si projet ji ari ko nokkugo ɗi naɓete naka moɗon ko paske kamɓe ɓe arde ɓe waɗa ko inete kon ka besoin on ɓuri wonde ɗon si hande ɗo maali e labe ko hande ɗo wona wiyede maali yemberen no heɓude goudron alors que sigiri heɓino goudron alors que zerekore heɓino goudron boke heɓino goudron ɗiɗo fof ko préfecture ji frontaliére ji marɗi sifa ko marɗa kon comme sonja kono ɓaytu wonɓe ɗe leyɗe ɗo kañum ala wawde waɗande hoore muɗum si projet ari ko ndarete ka ɓuri hittirede ɗon ka ɓura ɓillorede ɗon ko ɗon ɓe nawrata donc an ɗo ya yahe fewteɗa haray taw ɓeeɗa fof jonnama ko an non sakki hoore ma e heɓugol ngol parce que ko an holli si a waɗana ka waɗana e hoore ma waɗu e hoore ma hande ɗo sa ari a tawi yimɓe hino woodi nokkure ko ma waɗana tampuɗo on kala on mo arɗa tawɗa hino mari yerka wondinora ngal ñallal ɗon on a waɗantamo ko ndarata ko on tawɗo on si waɗanaka maaya woni ko on waɗanta
ɗum ɗo ko ma faamon ɗum onon ɓe wonɓe waɗude ɗi projet je hoore moɗon sikkon o yiɗo nokkure moɗon ɗin donkin jiɗin ɗo fof ka wona wi'ede himeɗe wadde donkin fi mbuuɗi kama woni heɓude ko eme walle to nokkure amen nde ma yahen juulo en donkin kamen fi en andu ko onnon haton jina ton waɗen na onon ɗum ɗo waɗɗi musidɓe na onon ɗum ɗo fewti he o yiɗandi leydi ɓurɗon guinéenɓe ɓen fof on jeyandi leydi ɓurɗon guinéen fof andi onon ɓe fulɓe fuutan no mi yiri on yaafoɗon lan non e mi yewta on ɗum ɗo paske no ŋaŋudelan no sunnudelan no soñjodelan hiɗon waywa ƴawɗo taxi mo tawata ko destination wondi on enen e o chauffeur kono ƴawon e o taxi ndaron tawon o taxi o ala pine hewton ka vulgarisateur jo wiyon o taxi man jo garingal otowal maɗo acci o wattana maɗo pineje montanamo pine ɗiɗi parce que a yi pine ɗiɗi no manque ngal otowal yawun yiya deodoran ka woni ɗo inna ngal otowal ma no hande deodoran waɗanamo deodoran hewton e station tawa carburant makko on tippike wi'a lowani o carburant kala ka hewtuɗon ka tawata ngal otowal no hatton jini waɗanamo ɗum ɗo ngal otowal a jeeyangal chauffeur ngal a siɗɗida e makko a jeyda e maggal fus na siɗɗo ma jonnan ko simple passager e nder ngal otowal kono ɗo ya hewtu destination maɗa on kala ko ngal otowal hatton jini ko ma waɗanangal parce que an hiɗa faala confort maɗa on na personnel maɗa ni na otowal ma ngal tawata ko an soodingal waɗi ka circulation ko otowal goɗɗo mo tawata patron maggal no nokkugo an a jaɓi ɗum ɗo kala ka marɗa hakkillo kon fop ko a waɗowo affaire ko a businessman jo hiɗa jaɓiɗa wawi arde e boutique goɗɗo mo tawata na an jeyi na dey bayi wondi on sakko inne magasin on ko ɗo wonɗa yeyude ko a simple passager ma ko a simple client kono ari a tawi oɗo ko ma waɗanamo ɗi confort yiɗo fo pire o ndaroya noon so yi passager jo goo tawɗo hino haton jine ƴawgol ko an tippinte o passager jo ɗo ƴawa e hoore ko waɗanɗa kon fof financement ngal otowal ɗo si o hewti passager ɓe wonɓe nder ton ɓen si ɓe haton jini e ko yarete ko ɓe ɗo jonnete ko yarete ko na an tawɗo on ɗo ko a yarnimo otowal ngal si yehi ha tawi ko ma goɗɗo tippine ko an ɗo tippinte an waɗuɗo financement ngal otowal ɗo fof ko an tippinte ene est ce que ɗa nande moƴƴa nde yewtere am musidɗo est ce que hiɗa reeni komi reeni kon est ce que ɗa faamude komi faala ya faamu kon a jeya oto a jeya magasin warin si feere heɓama ko ya tippine ngal otowal ɗo si nafa ari ko ɓe wonduɗa ɓen ka nder otowal taw ɓe ala wadde fus ko ɓe ɗo hendoto nafa on kono ko an ɓuri catade ngal otowal ko ma ngal heɓa ko ngal haton jini kon fof parce que an ka hakkil ma ngal otowal ko personnel wal maɗa ni ma o magasin ɗo ko magasin maɗa ni ala nder ton sako ala fus ɗamari noon hakkila e business e ɗe andira ɗamari hakkile e business kono a wawali joɗade tasko ndaara hino ndaarede ko honno raɗirteɗa e ndi leydi no ndaarede ko honno sakkorteɗa e ndi leydi ara fus a wawali wadde ndi kono ko an woni numéro en ɗaɓɓitoygol kala ko wi'ete nafaji fi ndi leydi waɗe parce que an hiɗa faala heɓde o ɓuttuɗo ko an woni numéro en kala ko haton jini e ndi leydi ɗo kadi ɓillori ko an adoto fewtude inne min mi itti kono alaka anditanede ɗum ɗo alaka yiyanede inne moodi o etanike ndi leydi 1958 ko an immi dari darti indépendance heɓa ko kaderɓe ma herƴa ko jawle ma gollitira ha hewta hande ɗo han joni nomi wiiri noon ka fuɗɗode live an on ko honɗum waɗi si ha wetango hande ɗo a wawali yiide anda ko e lowre wotere nden ko ella goto wonɗa waɗude again ande to ka fuɗɗorde yewtere nden ɗon wota majjo jurol ngol mi landike ma ko honɗum waɗi ha wetango hande ɗo hiɗa e tampere wotere nden ta yeggitu ko ɗum mi landima ɓay noon a wawali jabade ko ɗum wonma e firande ɗo ko ɗum wonmami e jabanade ɗo ko parce que ha wetango hande ɗo a wonali ka victime jon hani wonde ɗon hiɗa comportori hoore ma ka burojo o woni ɗon warin si on tigi ari sennidirtama e burojo on dañande mi wino fatunde waɗi e nokkure denna bo waɗi e nokkure peera no waɗi e nokkure sa ari a innama ya ɗaɓɓitu ka fatunde nde waɗi ɗon a sennidirta fatunde nden ka waɗi ɗon e peera on e denna bo minnuma ɗum ɗo ko ella jonnon hande mi selnima e ɗin ɗon mi addima e nokkure wi'ugol ma hiɗa e leydi ndi tawata ko a passager jo comme tous les autres e nder gal otowal ngal a jeya
kono kala ko ngal otowal ɗo haton jini ko an ittata fiyo ngal otowal ɗo waw yawde hiɗa e magasin mo tawata darna makitima ala nder ton ɗiɗo ɗiɗi non a jeeya ko yeyete a jeeya ka wona yeyede ɗon kono si njula haton jini ko an yata addoya makiti jonna mo ina yeeyu si joma magasin mapori bafal pentir waɗi fuggitike ko an wona noddede an taw ɗon ko a simple client ma wonde hay ena hay a client ko an arata penta o magasin ɗo wonɗon ka magasin ala yoɓude patanti ala ndarude ko ɗo woni e yeeyude tawa ko kanko pentata joma magasin ala ndarude o wonɗo yeeyde ɗo ko mi woni e yoɓude luwasi itta mbuuɗi ka luwasi ɗon watta ndew suudu ɗo ko an o wonɗo e feƴƴude ɗo darnete wiye grand he pentir manki ƴetta mbuuɗi ma penta ko an o njulajo ɗo wi'ata makiti an on lanni addanin adda nadanamo o yeeya si tawno ɓeɗo ɗiɗo non anditanteno joma magasin andita ko wonɗo e feƴƴude ɗo pentanimmi si o heɓi o jonne joma makiti andita ko o nyawlimi manankun an o ɗo so yeeyi o jonnite kono o waye sa ari sodugol ɓe yeeyete ko fo woni e sodude ko warin ɓe sattinanama an si a haton jini nyawlagol ɓe nyawlatama si wi'ama faa be ngujjo ko an nangete an moƴƴintinɗo magasin an adduɗo makitinadi ko an nangete ko anda fi muɗum ko an nangete seede mum non jentita ɗo ko mama waɗande ɗo ka wiɓe gerto wona e landede ɗo fewndo ka tawi yimɓe no détournude million ji kono ko ngujjo gerto wona waɗede ɗo hande landite ko no wujjiri ngal hiware nden ma façon bonnereji ɗin ina sukka tun e nder commune ɓe laɓe on o suka mo yiiɗo hino melota ɗo ko tumiraɗo wujjugo gerto oɗo ko garde communal laɓe on woni ko wawi heñude mo jogue kanko e ɗe gertoje ɗo on nani ko woni fewndi ko hande ɗo ni laɓe garde communal laɓe on otoje no wujjede motoji no brakede yimɓe no aranede cuuɗi muɗum doole woɓɓe ware détournement ji no wadde e nder commune ji no wadde un peu partout kono commune police communal on laɓe ko wawi ko addangol en wujjuɓe gerto mi faminagoy ɗo wonde mo guyka gerkoy no hay fini joma ɗe gertoɗe ɗo si tawi ko ɗeɗo ɓe holori kamɓe kadi ko mbuuɗi buy kono fewndo ka tawata ɗo milliard ji no détournede ka dow opinion on hande ɗo ko woni en e hollude c'est le petit voleur nade le grand fossoyeur hande ɗo société meɗen woni tellement décadent ko ngujjo gerto ko mi anduno menen hadi si goɗɗo wujji gerto koye ɓe ƴettu gertoɗe ɗen ɓe haɓɓa moɗe ka keeci ɓe ɓora leeɓe gerto ɗin ɓe waɗanamo ka hoore ɓe haɓɓa e makko pay koy ko iwtira ɓawo kella inna hino ɗo ngujjo gerto ino ɗo ngujjo gerto o jindine makite on o hersine min ko ɗum ɗo mi anduno o hendoye o piye o juure ndiyam o looti e bimbi law mi hari ko ɗum ɗo min andi wuyɓe gerto hari ko ɗum ɗo ngujjo gerto waɗete kono hewtano hari haka ngujjo gerto hewtinoye hari menen e police hari menen min mandaki ɗum kame wonno pay koy ngujjo gerto joma gerto tigi réglayno ka makko ngara hewto yaali e saria goɗɗo noon ara ɗo joni inna woyay na noon hani ɗon hewtinoyemo ka saria kono ngujjuɗo gertoje ɗiɗi yo taw yaafi oɗo waɗe reportage inne oɗo no yaltinede pandanke goɗɗo no arde itta wonki goɗɗo jaɓamo makko kon moi je trouve ça insultant évidemment ko non goytuma déclin social woni e waɗude valeur ji ɗinde no yanude koye ɓe hollu en wujjuɗo ko fanɗi kon ɓe faminanan ɓe wadde golle maɓɓe ɗen ɓe itta hakkille meɗen ɗen e wonɓe wujjude ko towi kon seede muɗum ɓe wawi nangude ɗo payku wonkun e wujjude e nder classe ko tawata kon hina ko jaɓɓeya e wawata accitirde ni kono ɓe faminanan ɓeɗo ko ɓe fraudeur ɓe pendant que kamɓe ɓe fraudude en ka dow ɓe pinisa non oɗo à la hauteur du public fo wi'a ko on ɗum ɓe waɗi wattande oɗo ɓe faminanayi ɓe wadde golle pendant ce temps wonɓe ittude wonkiji ɗin ɓe alaka memede fimo. Voilà comment les dictateurs se comportent. Si déclin social no wadde déclin valeur ji ɗin no wadde tuma moral on iwata e leydi ko sifa ɗum ɗo ɓe waɗantay
ɓe ndaara goɗɗo mo tawata a huccinta a fewtinta bonnere makko fanɗude nden ɓe waɗa nde ɗo bonnere mawnude ɓe ara ɓe ñawnda ɗum ɗo e hoore e yeeso jama on fof ɓe faamina ɓe wadde golle ɓe hersina oɗo pandan so tan kamɓe ɓe wadde ko ɓuri hulɓinaade ko min ka mi ari leyɗe porto ɗo ko mi ɓuri taw yiwde ka ɓuri mi ngalɗinde taw ko atila ngalɗinde kon leyɗe porto kaka mi andi ɗon wonɓe janngude ɓen e l'école ɓe ala wiyeteɗo premier ɓe ala wiyeteɗo deuxiéme ɓe ala wiyeteɗo troisiéme min ka mi hewti ɗo ko premier choc mo mi ati heɓude on ɗo e l'école ka tawata ɗon résultat ji ɗin ko an andi résultat ji ɗi heɓuɗa ɗin goɗɗo go andaɗi sina mo yetiɗa kamɓe ɓe arata ɓe inna kaari ko hunde kaari ko hunde kaari heɓi sina ko an wowli go'o mi yehi noon kadi ha mi humpitoy no woodi ɗin société ji wano par exemple pays scandinave ji ɗin kamɓe ala wigol a double classe sa yehi première année ɗo e ngal ko aroyta yiɗa deuxiéme année haysi noon a janngali fus haysi a famali aɓɓe naɓete deuxiéme année jangidoya kañum kadi e ɓen ɓe deuxiéme année ɗon konko tawno kon a wawano première année deuxiéme année kañum kadi fi kala ɗon kadi a tenali ɓe feƴƴinoy kadi troisiéme année feƴƴaka troisiéme année ya par ce que kamɓe ko ɓe woni jannude société on koya jangu no wondirte na hersingol jama on kamɓe ɓe woni jannude na kadi waɗugol ka hoore ma a andama a gaynata fus luttuɓe no ɓurma kamɓe na ɗum ɓe woni jannude société o pays scandinave ji ɗin Suède Danemark e Norvège particulièrement kamɓe ɓuri humpitanade ɗon fi muɗum on a yahali première année fiyo taw si a wakkilaki a yahata deuxiéme année a yahali deuxiéme année fiyo taw si a ari ha deuxiéme année a famali ɗon a yewtoyta troisiéme année enen noon lagine mi andita hari koye ɓe arɓe hawtira fof wa dammi nokku gotum ɓe inna premier kaari deuxiéme kaari ha lanna ɓe inna ko ɓeɗo paasi ɓe luttuɓen pasali yo fof wokuɓe fof jalaɓe culture de l'humiliation ko héritage mo colonisation acciri en enen kadi yiɗen gollitirde ɗum ɗo hersingol fanɗuɗo on acca ɗon wonɗo e bonnude on holla doole ɗen e o fofuɗo on ɗo acca ɗo wonɗo e dolude on ko ɗum ɗo enen jogi ɗen yehi noon pire enen noon ko mabbinten fimum ko oɗo arɗo holli ɗen doole ɗon ko oɗo enen wonɗen e wiide no dolni min hande ɗo mi wiyatake miɗo dolni min Tolah parce que mi yaltinali golle doole kam mi waɗi e hoore goɗɗo mi yiɗetake kadi mi mabbintake goɗɗo hulatala kono o arɗo holli doole e hoore goɗɗo ɗo holli mo jaggu ko oɗo ɓe arata ɓe kellana ɓeyna ko ɗum ɗo gorko hani waɗugol ɓeyna ko oɗo woni kakara ko oɗo woni en huliwo hulɓiniɗo en huliwo mabbiniɗo en huliwo dundaranke ko ɗum ɗon hulete en hulata jooma gandal en hulata tampuɗo tawɗo kono ko gomɗinɗo Allah en hulata hakke o toñaɗo ɗo en ala ɗum jon noon siko ni wawɗen hiɗen tanƴini Allah sansay ko woni kon e hoore meɗen ko ni wondirɗen hakkundeji meɗen ɗum ɗo kadi mi artiran kadi kam fuɗɗonno live on ɗon ka fuɗɗode ka tawata live on heeɓi ɗo 1h23 minutes mi fillito hiɗen faala jaggu yo accu hoore meɗen kono ko yiɗuɗen ko hollugol jaggu hakkundeji meɗen seede on ko yen hersin fofuɗo on yeeso dolnuɓe ɓen sikken enen se waɗi ɗum ɗon en yakkini dolnuɗo on en waɗi kadi yo o fofuɗo on ɗo yo heɓu kanko kadi hakkilma ɓernde no wakkilora ko ɗum enen wonɗen e yiide par ce que ko ɗum jannaɗen alors que noon na wonɗon premier ka l'école wonoyta premier on ka aduna na fiɓay min hunde kaari mi yeɗɗa e mum mi aƴƴa e muɗum mi wona e mo aƴƴa e goɗɗum go kañum kadi kono en waɗama ɗum ɗo ka salaji meɗen en jaɓi wondema si goɗɗo bonni ko en hawtoto foppo liilen mo hersinen mo yanen e makko en fop si goto inni kaari bonni ko en fop aren ɗon o bonni goto ardinta hakkille tefugol ngol ene ono bonni si kaari kadi moƴƴini si mi ari mi inni kaari no moƴƴi en fop ko en aro ɗum mi lannitoro Allah yewtere nde gonɗum ka tawata ɗo mi accay on ɗon onon fop yahon miijitoyo ɗon ɗo e yewtere e koko mi wowli ɗo ko piiji ɗiɗi aran noon e majji o yiiɗo fonike menge o jiwoɗo hankin hadi ko kamɓe wonno e cippiro woto ngo hande ɗo o jiwoɗo woni e nokkugo
mi wiya en ɗo no ngara ye watta ila moƴƴa mo wonɗen waɗidude mon cippiro sabu woɓɓe no woodi wonɓe wadde cippiro ngon fii fow no woodi non woɓɓe wonɓe wadde cippiro ngon fii hoore muɗum ɓeɗo noon a wataɓe sennidirde goy ka fuɗɗode a wataɓe sennidirde kadi ka yaadu ɓe ɗuuɗi kadi hakkudeji meɗen komi faala wiwde ɗo wattane yila moƴƴa e wonɓe wiide hiɗe waɗidude mum cippiro sabu sen wattana yila en andata hara ɗe waɗande woɓɓe kombaji maɓɓe ɗi tawata ko kombaji maɓɓe kamɓe tum na kombaji men en fo mi wawata non yiwde ɗo non andagoy kaari ko kaari wata andade si miɗo anduno ɗum ɗo goɗɗi ko heɓatano en no mi wiri non on ne peut pas du tout voir l'avenir mais on peut l'entrevoir. On ne peut pas prédire le futur mais on peut le sentir. Seede non koko mone wolde ɗo mi waɗana en gombodo ɗo. Guinée Matin publie bilan des élections à l'UPR. 0 député et très peu d'élus communaux. Très déçus, des cadres du parti dénoncent. Adoya hede ka échéance électorale lo mi fewtuno kummaloɓe meɗen ɗiɗo ka mascarade pour être plus cohérent. Minni na yawre maɓɓe mi woni e wowlirde minni na ngaygo maɓɓe kadi mi woni e waɗirde ko moni e waɗirde min kono noon welataɓe goy Alaji Bah Ousmane IPR e Alaji Cerno Mamadou Alaji Amadou Cerno plutôt synthèse ɓeɗo ɗiɗo noon ko ɓe pita mawɓe an mawniraɓe an ɓe tawata himmiɗo jikkiɓe ka sengo gandal politique minen ko men pay koy goy ñande mo wonno wadde nde yewtere ado mi wadde nde taw mi humpodiri e cadre ɓe wonɓe ka UPR parce que ɓe miɗo humpodira e maɓɓe c'est pas parce que haray le pont est coupé c'est pas coupé ɓe inni ɓe dani miɗo wi'a mi yewto e Alaji Bah Ousmane mi yewto e Alaji Amadou Cerno haray kamɓe ɓe yiɗi wota mi wowlu ɓe adi taw wiwdelal non ado hewtude live on mi heɗitiɓe ha ɓe gayni mi wiɓe haray ko honɗum wonnata tigi tigi nafa ko tawata kon mi fankay ɓeni parce que sa wowli haray a waɗi woɓɓe goo kadi yo heɓu ka ƴuppaɓe minen ino woodi kamin humpiti ko non o humpitaki ɓe innimi politique on no woodi minen kamin reeni no woodi kono kamɓe ko ɓe andi ɓe wimmi ɗum avec tout le respect no mi wiri noon mi heɗitiɓe ha ɓe gayni few minni komi woni e wolde ɗo na wonde mara miɗo andi ko woni arde kongoy kono no woodi min kadi komin humpiti ka tawata ono humpitaki joni noon ko honɗum wonata nafa komi yaltata mi wowla kon go'o ko fiyo wona ɓe wolanede ɓe nana ɓe yilto minni ko ɗum ɗo woni nafa arana kan komi heɓata kon si mi wowli nafa ɗimma kan ko yo jama on wonu seede wondema mi wowluno ɗiɗi si tawi ɓe nani alhamdulillah si ɓe nanali jama wona seede tammel muɗum e le plus important nafi yo wiyede mi heɓoyi gonga jango ko fiisi mi wowloyi ɓe nana ɓe andita ñande go kadi ɓe wolana hunde kaari ɓe sattini ɓe yehi ɓe yoyi ko yaltoy ko ɗum ɗo ñande mi wanno on live ɓay hewtoyi mi filliti on fop nano ɗon minni Alaji Amadou Cerno Alaji Bah Ousmane ɓe yahoye ɓe heɓoyta poids ɓe yaha noon ɓe hersino e hoore maɓɓe kono harana hoore maɓɓe kamɓe ɓe hersini ko minen ɓe hersini parce que hande kadi ko ndaroyte ko tawata kon ɓeɗo innete ko mawɓe amen ni yehi heɓoyi ɗum ɗo mi Alaji Bah Ousmane pita ɗon ka tawata ko ɗon ɓe jeeya ɓe woni député à l'assemblée e yahay ɓe heɓoyta goɗɗum ene ɗo Guinée Matin ko waɗoy ko hade ɗo mi ara ñammintingol ɓe mi ara kadi ɓeydugol waɗangol ɓe mone e hoore mone mo ɓe heɓi on fanunde anden e o live ɗo no mi wiiri non na parce que miɗo jangi mi ɓuri goɗɗo na parce que miɗo ƴoƴi miɗo ɓuri goɗɗo kono yer seeɗa ko min humpiti kon ko min armen sendoda e moɗon yer pehe ɗe min tañƴini ɗen si ɗe gollitirama ɗe nafay min adda men sendoda e moɗon andi ton
ko mi woni e wadde ɗo ko mi woni e wadde ɗo woɓɓe ko kadi waɗino sifa muɗum ɓe waɗi hay e ɓuri menen ko min waɗi kon hande ɗo ɓay woodi e maɓɓe laatiɓe fure bari jawwado ko dartagol mum waɗi si o waray bari truwa ko dartagol mum waɗi si o wara jallo teli ko dartagol mum waɗi si o wara minen le alhamdulillahi taw min hewtali ɗon donc min ittali sadaka mo ɓen itti on taw kono min falaka wonde on sadaka mo tawata jango sadaka on ko itta kon nafaali hande ɗo maygol bari jawwado bari truwa e jallo teli wonali sadaka paske han joni e yaltali e son jawon hande ɗo non ko moni e yewtirde ko fiwata jango e hoore ko mi wiɗo kon fof mi etike e hoore ko mi wiɗo kon fof min hattini kattude e etagol ko jango e jango yo wi'e no wonɗen e wirde ɓeɗo fof ɓe etanoki paske rawninanoki sikken ko angal etagol maɓɓe alors que ko angal wallitagol maɓɓe hande ɗo ko marɗe wo ko tawata kamɓe hari ɓe arano hankin ko konko tawata mi wonay hande ka salon an ɗo mi yewta on wonon ka wonɗon ɗon humpodiren alors que kamɓe si ɓe heɓani naɓowo lettere on lettere hewtoya naɓanaɗo mo on jangi mo oɗo kadi yalta humpodira e goto watano wadde ɗum ɗo enen hande ɗo ɗen mari ko ɓe ala donc nous n'avons aucune excuse hande ɗo wallingol ngo cippira ɗo sikka wondema ngoɗo ko koddori e Allah ko ni ko en accitirni ko fatalité nous n'avons pas cette excuse mawɓe meɗen ɓen hari ɓe trompirayno ɓe goto e gundo tawa ɓe humpitaki hande ɗo se yi jamfa kangi ɗe wawi yaltode wiyen jamfa no fokkiti kamɓe hari ko angal gandal e angal humpitagol ɓe wonano e hodirede enen ɗo non ko teware pas wonɗen e warude hande ɗo nous n'avons pas d'excuse nous n'avons aucune espèce d'excuse hande ɗo mi fillito kañum alaji Bah Ousmane e kañum alaji Amadou Thierno ɓe suɓike yawgol kaɓe reeni ɗon ɓe yaltoyta ɓe nananali en hande ɗo non ɓe yaltiti kaɓe yaltoyɗo donc je le dis solennellement hande ɗo heɓe tawa e kamɓe e saliɓe ɓen hetten hoore meɗen paske ɓe sikki ɓe ƴoƴi mayi ɓe sikki ɓe humpiti ɓuri ko humpiti ɗen ko avec tout le respect komi joganiɓe ɓe ɗiɗo non alaji Bah Ousmane werni koto makko Mamadi Doumbouya naɓimo ka suudu mo naɓimo ha ɓe hewtoyi timbi tunni alors que non en heɓali on cadre jo meɗen naɓaɗo ha hewtoyi e fulasoji maɓɓe ɗin kamɓe hoto Guinée ton e moyen e Guinée forestiére e Baskot no ɓe waɗiri non kamɓe ɗum ɗo fo dans l'espoir que si ɓe joui au rôle ɗo yo taw ɓe heɓa e reconnaissance ɓe anditane kon ko ɓe waɗi ɗon kon ko nunɗal kamɓe ɓe sikkirnoɓe waɗude fewtiɗen ɓe wiwɗen ko wonɗon e wadde ɗo ni helta e hoore moɗon ɓe sikki ko yawre wonɗen ɓe wowlirande hande ɗo ɓe yi no mi wiri non ko catégorie tati waɗi on dogoɗo cippiro ngon sikki daɗi sikki si diri tun hande kadi ha jaka e on tawɗon lutti ɗon wi'i je vais me conformer je vais me confondre dans le décor mi yetike on ɓeɗo ɗiɗo ɓe mapinalan ko an sikkuɗo on ɗo ko e faljere enen wonɗe wadde mi yaltinanama ɗo e kene wonde ma na enen woni e faljere nden ko kamɓe sikkuɓe ɓen ɓe ƴoƴi ko kamɓe woni ɗaytuɓe ɓen mi fillito nda ñande mi wiwno geɓe goo ko tuma horuɗaɗe heɓade ko tuma ɗawaɗaɗe heɓade si a dogitaniɗe ko ɗon faɗatade mi wowluno ɗum ɗo kam mi wowlali mi fillito pullo Fuuta wo'o si a hawjani geɓal ma a rukay ngal mi watti ɗon non geɓe go'o ko tuma hoɗiɗaɗe si hettade mi fillito alaji Bah Ousmane e hoore ko ɓe waɗi ɗo kon fop flexibilité ɓe résisti non goy parce que ɓe proposanama piiji bus ɓe gollitirama e piiji bus ɓe sali ɓe résisti ko yawgol maɓɓe ha ɓe sikka wondema ene doguɓe dogi chango gudditanike men menen kadi opportunité ari hande kadi Cellou n'est plus sur la course Alpha n'est plus dans la course hande kadi menen kadi opportunité ɗo ko menen woni tigaje ɓurɗe janɗude ɗen notre moment est venu notre temps est venu menen kadi o men saisisu alors que non projet wona ɗo yewtede on momin woni e yaltude men furñitana on ɗo
ko wondema système ɓe woni artirde on ko système seeko mo tawata ko kamɓe e médiocrité maɓɓe on ɓe woni artirde. min humpitike ɗum ɗo min addi e kene min yewti fop nani woɓɓe mi wowlani ɓe ka gundo ton min neli ɓe min yahi yetoɗo leader kaari e kaari ko ɗum ɗo eɓɓa e hoore maɓɓe o satti ɓiri wo kaɓe suyna wata ɓe jaɓo. Alaji Amadou Thierno, pour revenir à lui, ɓe résisti ka ɓurno tawde ɗon c'était difficile à résister. ɓe ari ɓe hewti e gouvernement mo tawata ɓe weƴƴitanama tapis rouge. Yehi ha il était pressenti même pour être premier ministre. Padre si feƴƴino 5 septembre, entre le 7 et le 10 septembre 2021, Alaji Amadou Thierno nomete no premier ministre. Avec plein pouvoir, ko Alpha wiwno kon gouverner autrement ko honɗum. Ke wonde may mo jonnude Guinéen ɓen fop plein pouvoir maɓɓe on. Ɓe nooma gouvernement d'union nationale large consensus. Alaji Amadou Thierno, adda Cellou Balde, Alaji Juma, kala ɓe anduɗon ɓen. Koto so julden name them, jonnu liste mo anduɗa on ɗon fop. Mo kala e maɓɓe jonne poste de responsabilité mo tawata gouvernement wonɗo e formede ɗon on premier ministre on ko mo Fuuta. O forma kañum kadi gouvernement mo tawata opposition on fop tawete nder ton on o accitaɓe hande kadi e laamu ko ɗum ɗo wonno projet makko on kanko Padre. Yo ɓeɗo yeggitu de ministre pressenti premier ministre yoɓe jaɓu argol ka hoɗo maɓɓe par ce que tout simplement hiɓe tañƴini ɓe ara ɓe hollama yawre haa ka nder hoɗo maɓɓe ɓe inna ɓe arde ɓe pooɗodira ɗon e goɗɗo poste mo tawata ko élu local dans une sous-préfecture. Ça, je n'ai vraiment pas pu comprendre ça. Alaji Amadou Thierno, avec toute l'éducation, toute la formation, tout le bagou, tout le bagage intellectuel mo ɓe jogi on, ɓe wakkilo parce que tout simplement goɗɗo ari lokkitiɓe ka hoɗo maɓɓe holliɓe yawre ɓe wakkilo o ɓorto doloke yenna ɓe doga ɓe ɓorto doloke ɓe yewtira ɓawa makko. Ça, j'ai vraiment pas pu comprendre ko honno Alaji Amadou Thierno wawiri jaɓude yoɓe gollitire ɓe ara ɓe inna ɓe wadde cippiro piwum kum andanɗa hoore ma ko gerɗa o ko gerɗa ko yanu kum. Ça ɓe yafola moƴƴa ɗum ɗo j'ai vraiment pas e kala kadi wonɗo proche yo maɓɓe yo explique nan ko honno ɓe wawiri joɗade ha o décision ɗo waɗe jonnon hino herta kanka ka woni ɗon. Même chose valable e kala ɓe anduɗon ɓen ɗo innaɓe ko kummaloɓe ɗo. Pendant ce temps, ɗare Ousmane Kaba konto fewndi, ɗaɗon Aboubacar Kazable konto fewndi ɗo. Iyon ɗo hande konko yiwɗon ɗo fop ñoguwi ƴettangi ɓannaɗo kon fop onon siɗo yiɗuno tawede associé ɗum ɗo. Min sincèrement hay mi ɓanni deɗe ɗum ɗo inne mi yehi compétition. Ɓe tawatara ko sifa ɓe ɗo woni inneteɓe men fop men jooɗodoyto linte nokku gotum inne menen ɗo fop hari komin candidat. Ça je trouve ça très gênant. Jentiteɗo noon kalanitagol yewtere anden les prochains décapités. Goɗɗo e maɓɓe ɗo wele ko woni e andinde ɗo ko. Monsieur Lamine Kaba, Madame Fatoumata Condé, Monsieur Jean-Paul Contevadino, Madame Charlotte Daffé, Monsieur Amidou Camara, Madame Nemouna Bari. Je suis député. Je suis décapité. Je suis député. So yo vidéo mo yurmi ha. Hajjaɓe no jooɗi e salon muɗum. Ino habbi yo inde muɗum nden annoncé. Ɓorni amoji là-bas. Ɓe inna sans faire campagne rien ko ɓe prochain décapité. Ɓe welto ɗon ɗum ɗon ino ɓe no yeeya joyi kaɗo. Je suis député. No yurmi oya. Ko yo société ɗo no wonɗe hande ɗo ni. Mi tori kala woni ballo meɗen Allahumma amin hawrinde sababu Allahumma amin. Mi andintina en waɗata ɓawo meɗen. Ndeno waɗa en tawete. Jango si Allah jaɓi mi aray ɗo mi waɗana en live. Mi brosana en ɗo seeɗa ko fewndi kon e ko fokkiti kon. Eno mi wiri noon encore une fois en wiɗo ko rétrospective ko feƴƴi kon e nder semaine o. No wodi ɗo poinji busɗi mi memali fi muɗum. Jango mi artitana en e majji tuusenɗi dans le fond en 1 minute ou peut-être même 30 minutes yettitoɗen e majji.
ko ni woni din ko situation franc-maçonnerie on ka fewndi don hande do situation économique leydi din ka fewndi hande do ni rappelu goltum e géopolitique on no woni e waɗirade non e ko honno CNRD mariri on son jamo tawata on andi mi wino mois de juin do ko mois wonɗo très critique mo tawata on si dividende ji ɗin versaka on nira en banqueroute o yife on ɗo ni mamadi o muti no wowlede inne mo nawni c'est pas ça hiɓe ndarude no mbo waɗira démarche ji famotirgol e Chine si Chine walla ɓe wawa heɓude mbuɗi ɗum ɗon non welata occidentoɓe mi aray noon mi décortitana en ɗum ɗon mi holla on géopolitique on contre fewnda et pourquoi kañum kadi médecin jo makko on forte français ɓen ɓe renvoyiɓe ɗum ɗon o nani déjà solution ji mon fuɗɗi ke yaltude mi yeltiti o noon kañum kadi e ko tawata ɗon kanko Idi Amin ko naɓa ton kon komi wi on kon ɗon il n'a pas dit son dernier mot mi yewta en ɗum ɗon mi yewta en ɗon kadi seeɗa ko fewndi kon kañum kadi Sénégal géopolitique wonɗo e wadde ɗon o e yi Sonko waɗi ɗuma muɗum congrès makko on une réussite totale il a bien mobilisé mais coup de maître mo tawata on Bachir Diomaye Faye kañum kadi waɗi fi hon ɗum o félicitiɗo maître Abdoulaye Wade o waɗaniɓe hommage mo tawata maître Abdoulaye Wade tigi yiltitike mensioni konko o waɗaniɓe kon yon ɗon non kombin fokkitoɗon ɗo andi ton gibi hawre nde waɗi ɗo hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo kala militanɓe Amadou Ba ɓen inni hande kadi no wakkili sutenugol enfin ɗum ɗon wata mi nangude mannade to fof ɗo mi acci joni ha janggo to kala woni balla meɗen allahumma amin hawrinde sawab allahumma amin allahumma salli ala sayyidina wa sallim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e janggo so Allah jaɓi à 20h30